lefa apongai Lea ea so usise Sa o fai O te tūru atu Ale file o O te tawasila Ersa wada yani kida kau Ersa wada yani kida kau Koira keda nangon Koira keda nangon Ersa wada Ersa wada Ersa wada Ersa wada yani kida kau Sangai di tunamat Sangai di tunamat Ersa wala kiabi Ersa wala kiabi Sangai di Sangai di Sangai di Sangai di tunamati Towa de lesta leibanu Towa de lesta leibanu Satau bi mainau Satau bi mainau Satau bi Satau bi Satau bi Satau bi mainau Kida kau ersa wada yani kida kau koira keda nangon koira keda nangon ersa wada ersa wada ersa wada yani kida kau sangai di tunamat ersa wala kiabi abi sangai di Satau bi mainau Satau bi mainau Satau bi Satau bi Satau bi Satau bi mainau Ini tale nobu serikali Ini tale nobu serikali Sama dayani 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 Laikabani serikali ini tale nobu serikali sama dayani 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 laikabani sama dayani sama dayani sama dayani sama dayani laikabani sama dayani sama dayani Luas fulu lima minuto leo tene le tulas fulu nei fu itaia ya on le aso lulu le utatu ye lo ngatu tono le vayaso le aso sfulu le fitu le nei le utatu ye le nei masina lona iva ya fa balo atu le tatu wa tunu ma lo le on sai ma lo fulu malanga manuia le vayaso ye le tatu lunga le pokalame nei va ngale taia o lo solo ngale nei manuia ya le pa ia mal malo le tatu wa tunu tapo inga foi la finga luanga tofia le tua ya ile anga le lei ma le lofa muti valo le tatu wali i lo o tau sei fua tau tua ma lo tau sei fua ngā lulue pe ona yele vala awina ngā lue ngā le li ia o te whatalo whatua ila le neita ya fo ma le aso mātango fie lunga le pokalame le fifia mai o le fu o toi se ilo fo awale fa o wino tatu pokalame masani o te whatalo whatua i ma le nganga whaaloalo ma le loto fie le neita yao ia te utau lau whai ngā lue ngā tutofia le li o le whatalofa i le tapo inga na ia tatu ta mamtina mātutua i le te teima whai o na wesea o tau mātua ta māmatina e mafuta mai pe mo te malawa o te le iloa o tau suafa e ngalo fo isi taimi to te le o tau a le whatalofa e whalau tele atu i a te o tau i hao i la tolo mafuta mai i so o se atu nuu o maua ma le pokalame le fifia mai ma le tautua le radio Samoa i nei manukau i au kilani New Zealand whatalo fatu le pokalame ma le nganga whaaloalo ma le loto me e whaafelia i atua i atu tau umalawa nei tai au ia o pa anga o wo o e masani
o e fia nei po kalanu o ila to usua ingarwe o ila to e feita mai fo nei po kalanu io te fatalo fatu mo fa pe atu ia sumai dala ma au mai po kalame nei no fia mal ata or kako karkaria makako pisa matato musika uma fale ingi murmuru nga veve na onai vai nga kako ki faso so foi makako kakalangoa ia matatu e vai dungo tato po kalame ia al fatalo fatu na ni vai ngal taya dungo tu fia mai ke tia le to ona nei le wa tatu fe ia le nei taya fo fa atele le vi ingol tatu botua wana le sia no ia te utou ma unde ele mo fa tatu to mafuta po kalame tatu swing al nei taya ya pe ona ye fo ina po kalame fa nga solo mo malo tatu watu no tatu o le wa se mai fo sa le fe nga le malu se mostiti ile la tu o nanga ma la tu fo tu pe ona ye tele pulo wai ia le fe nga le malu ele ngati on to finga fa le kalesia ia o yo se ti akono ele e mo lunga tu ile tofi o yopu ia o ia fo yo le sunga o le plestene o le maftanga malisi o ia fo ia se fo mai tele pulo o lo fe alwa i maleuso ia au se ave fu a fo tatu atu vai ele kasi se pulo le ala te lola o le taia ni la tatu fa so matalo nisi o vai nga o lo tom foi fo le finga le malu ia ita penanga la tu foi tu e fu ste mila o ai fo ilona pulo fa fo mai ia o ia tau avina pea ia le tu spasi so na fale tu le na fo mai fa toa mai sa mo ia le mi kai dala fale balu kalo foi so uso ai fu ai donga o ise kupe malo se fo por le taiao ia se fo manuia i lauto fatetia fatalo fatu foi fa fonganga se tatu atunu ia lau fa ngal venga tofia le tunu ia me se foi le tapu inga tupu mai te mali foi sawam te mai tai faltua ia me se lo se tatu tu fa tatu mafuta ile nei taiao se fo manuia tia ia vai a malanga fia yo me ia ona o lo vai pea e uia o tau tutusa la ulu o lo wao male sami le na te no fo mai ai ia ai ele mfai ona tau fia mfai titia le lo fo le tua e lauto fa ona ua lolo fo yaso o ta le mafuta ia va tai o lo bon mo ina le manu ia le mata o fia le lo fo le tua la tau singa i lauto fa titia le maluo fa fonga tatu atu le taiao la nga fia wa telefo ia fa si yo pisi ia yo tu langa fi utiu mo faiva e meselo vala wino o nga luenga le li ia ai fa tai fo ile tu o mo alo malos o titi la to nel temitati le fa so i ngol tapo kala le taiao wa ia nga va ai to fi pule no o tatu ana ine o kilan le ai a foi ta wa ia o tau tua ole avel apofano avele solfano to tua na io tanto tua e beona e sa no te mo fano telo pulo le alo tu spazio fa forma le man pas le se mette polai to fiti a kono fo ya ole vala wina na mai le tua mem faion no fai ya wa monia le fai mo fie tu langa va pene ya tal tonuna atato le ovo e tau tua le kalesia ya ele se anga tato te fiola ni no la sa meta to ole ngaluenga e pasi mai na no tato mana tato matua ya tato io le tato la ma ya wale fin ngalo le tua e wote pot ya foi pionele ne ya la wat foi fa sol te miulu mana ya ma olo na fina ngalo fo ile te ia nga va ile tulanga ole pole no ole au kilani olo uia mafo fa wa e nga va pa ole me ole le o sa kupe wa pole ar suigo kofinga ele ya sa kupe Yo uma kupe ko hinga ko e kala funga ira no fa e gal senga ira no e va ko ke wa ku ye ese le kala fo ya se umang ese le kala fo atavai ese le la e kala ar e kala ke le sa ve e renga u foi pulo ia wa e mawa sole pulo fa fo ma ka ulor kanga kai fo mai ole matua i ka ulo o i ole ta i ole tofi ole PlayStation ole maftanga malisi o tanga to matua o lai tango atu fo ile lava sering le fa wa e o tiro fo wa e anga va a fa pe fo ye te wa alu
suanga le tele ai te ua anga a te ua ofi le pule nu o lo winga o le mea kasi wala ki au si au whanga ule mo waringa se ringi e daukang Te sau no lo va pena ko popoli o ke popoli a voi fa mercala o ke coupe e ke koi o ke koi me yo sele fa atu tu ile tu ma wa lo manos le malu nga voi nga fa ma le malu ele sauri aku ai kura ka vale Wai, ke mi ke vai ko ko la workout. Ko le se me. Ai ar ke mi ke we ko yo sa ko. Sorry. O la wo ke le me ko la ka. Ya ke le no po venga sa wai, o le no fanga le ko ya ke va bautia. Kuzore aka ke vala. Aka ke kau yang o toaster aka ke vala. Ya, so ya o nga sa wo mai anai. Mai pe ke la ku kongu i lo fisa e fai ka ku ka ku kana mi o fa pre ya wala ki o falawa o le mo pe ke se vedi makala i pe falawa e kolu na ke sa wala o fa pre ya ana e ku kusara wa ku kongu lo fisa ma lo su ma ku fa ko au la ku kwa de se me ai ga so ya ka ro fa ore ka fa ku su ala le ku bo busa Vamos susuanga com bom corpo saitari. Ya, esa vo. Yo, o kasau ngi fai mai elo po kala male mat ya o kasau ale no mo ko mo kingo asa ko kong o le toast. O la ku ngi e wala ngai ko kele o lalo do fisa fa o ana o Sarah o foi lengo LJ i wan ia o foi lengo si finge ngai le account o lengo yo si finge ngale kong ila o kala ia uma moko e ngame o la kuma e ku fa uma ia ia le o se me nunga ia o ila ngai mo nunga me o lo ngalu e la o fio e o isusi dai mo o le sor ke fa ngar kai fa susi e o i mai o ke fa pina o me ia o le fa mo ya o ke pole fa o me le malo si male anga de dei ai vai ar kala fo ile fa pe wa nga ka mai kia ya ala ne o le nga ka mai ki mo ko voi la ka ko ya so ya titia e ke invest lo fa nga o voi le ka si lo fa nga alu ko pe lo fa ya mo le fa ngo ya ko ya nga mai ka mai ki ya oi usa va e fa ar kala fa nga le wa nga ka mai ki ke ya ya malo va tai ya malo lo sa ia li tu manga dueng wa ya tu fa pesa e malanga sa mo ya ai o le uto bol taf so tai ngau te lo ine ta pelanga foi ya mo le nivo ya super nei le malu la foto lo fianga le tai au al fa tai yo te mo ta maftanga fi fi ni ta fo yo e tia ole ya mutaina se foi le se fam talanga wal si la fiel ta tu tu Fero leo fata wa e fai masui o le maftanga tamam tene tuai le marisi New Zealand nei. Salo lo o fa fonga mai le tapo e ngam tupu mai e o ta tuai ngam marisi. E velne e manoa ia e fai leo fata wa e momoli e tuai fa munianga ia ile tula i mai o le fionga le la aule le madi e toa. Ia polata i vau fosi Smith. Ia o se tasi fo i o alo matama whana o le marisi na o tawina i tonu tanga tu Iosefo. O leo wa tula i mai ia i tutonu o le malo fai o whavao malo e mese o le fionga le li pa le mia o le tatu malo sa moa ia o leo wa tula i mai le nei fo i paia inga o tutatonu foi ia o le wha malo ma wha mnianga le avatu foi i malisi umalama i sui o tama tuai ale malisi o lo o tutonu o vea ma fai pule o le malo sa moa le nei no fo inga ia o le o alo faanga ma faunianga e avatu ile mafutanga ale asoci o le Marist Brothers Old People Association e to tono New Zealand e avatu ai o ma to mo nga lofa ma faunianga ia ile tula i mai ile nei pa inga faunianga ia e mai ile tua ia wa le malosi ia le to fa foi ma le fautotanga
e tau si ai so tātou atunu I le nei lima tau sanga. Se leo lea, e watotuai, whai masui o le mafutanga maadisi ni usile nei, I lau o fionga I le li pa le mia, lau fionga la auli le mani atoa, polata I wau fosi smit. Meise, whai pule uma, a malisi o lo tutono le mano, ia manu ia tele, lo utou alo whaiva, ia ele nei fo I lima tau sanga. Le wha moe moe a malisi ia ele nei fo I vai tau pe o na iaita mafutanga le nei tai au te tia. O le whamana tuina leo le fitu su lima tau sanga, talu na wha ina lea onga I sangato Iosefo I Samoa. O ele wha moe moe, ia, o le aso luas fulu ma le ono, ma le aso luas fulu ma le fitu. Wha pe fo I le aso luas fulu ma le vano. O le a whamana tuina ai, ia I aukilani nei. Ia le nei wha moe moe taua, ale mafutanga malisi, tama mtini tuai. Sangato Iosefo, o lo tutonu o ni usile nei. Ele fa mo le aso Faraile la amata au ili atu te tia pe atu sai mana u finangalo o le aso Faraile na so luas fuluono ia e amata ile tatalaina ile kofe fai ai o ile Chamberlain le malai ile I tulai luas ile tulai valu e amata ai o le nei fa mo o vai ina I au o le Alfred o le Dieter o le Marcelino maletana o au ia ua fa tulanga ina o lea ele nao o sui ale malisi o lo I tutonu o le mafutanga le teimile nei ai ta tala le ava noa ia mo sesi ya o se malisi so o sesi ya o le sa o tawina I tutonu o le haonga sangatu Iosefo e awhifio mai I le asa Faraile tātou whelo ai ia I o I le malai le Chamberlain pei o na whaatino ai le tālonga leo le golf o se tasi e feso tai a fia moa ni si famtana feso tai fo le fionga ia fa muina to le afo keli to le afo le ordo fitu lua le mafitu lua ono lua tolu ordo fitu lua le mafitu lua ono lua tolu e modi fo fa tai le eveni Pacific New Zealand lo lango mai I le nei fa moe ia I le tau tu fa eala ia I fa ilonga pei ona si le fiai e ma ele kolfi le aso das Faraile mai le valu tai au o atu le se fululua po le tasi le uli o na faiele o le misi sa e wha mana tui nai ma te tala alo ia le wha moe le malisi ia I le Centuries Parish I mangele I le itulai afo le wha po le anga I le lima I le afiafi o le mafuanga ia whawhaingo fiena tātou whiwai ia I temli nei ona a mai alo le misalia ia ona whaatino la ia le cocktail night e whaia I le maota o Samoa e a mata mai le itulai ono I le afiafi o le tātou misa ia o le ua whaatau teia e le fionga ia pātele Iosefo timu ia malona au waa ia walawa le whaatauina male te talaina alo ia o le wha moe mo le wha mana tuina o le fitu su lima tausanga ale sangata po o sangata ma Iosefo ia po o tama mtene tuai le manisi mai ale tato misalia wai mua lava mei mtau tu sa tia peo na Silvia mai alo lea ia ona ngai lava leo tato ia I le maota Samoa mole cocktail night e tia ana tele sa utupe tato te o fua uma ai ole o nisini o nisini o vaenga te one silfi ai se lauta mo we le member il tato mafutanga mans se lauta lai mo welo mitiafu malau ai fua il polea male me inu e te inu fua il po ato se lauta la e mo welo mitiafu polo shirt na manis fa pe foi ia ona e u fale tonu ma tau mafa le vai maluru vai ona vai sos ko inga vai sumalie e misi foi ia e tau mafa foi le nafia fili se lauta la afa pelea ia me fai vana watu afa ile mana o mia so mitia ia me fai ona tutongi la wono sfutala e tel ko te alu e tuton e te inu fuama tau mafa ia me ayo la ta penina fai foi te le fia awai le fia ia me fai foi ona lo ia tato mitiafu ta iono suta la ile polo shirt ana mas uma ona fa fo foina ia mole fa mo le nei
ai fia si le fia me te afu fa mole mole o lo i lunga o le tanto i le Facebook i le temile nei te tia ma a fia oka sau mi te afu ia ona bala ufule le sunga ia Randy Firo ia i le numero o lua tasi o ono valu tasi fa ono lima o lua tasi o ono valu tasi fa ono lima o le tatou cocktail nightmare ia e halua si tau le sfu tasi sfu lua le po mai te inufua atoa i le po atoa mai alas freile ia ona fai o le aso tona e fai e ile corporate dinner ia o le whamana tuina lava ia ua tele lava ia lau ua mawhai ona whatawina e afe lima se lau tāna i le lau tasi se lau lima se futana i le nofoa o le nei fui whamoe mo le mwhai ona whangalo ina nei mātou paanga masani ia e pe o a onga ia le skopa a kopa ia ma le smoker ia whapea fo i tamam tene tuai ale sanele ia o loo wala au lia ia na ia mātou paanga masani le na o le whamoe moe o le aso foi o le aso tonai ia la fe ura ile keke o le fitu suli lima tausanga o le awhai e fo inisio whailonga ma tau au inisio whailonga ia mō nai o mātou tamā mātutua o lewa lo lātou tautua i tu tonu ole a onga po le mafutanga malisi ia i New Zealand nei. I nem whai whangalo ina ia lea fu i vaenga lau tō whate tia. Ia manisi o whawhi fianga o lea fia foi lea. Ia o le iele sau noanga au tū ia le fionga le konsula. Le malo sa moa i New Zealand nei. Ia o lea fionga afe mata palusalue le malo. Ia o ia lea o le sau noanga au tū. Leo fata si mai nisi o tātou sui mai sa moa le tātou mafutanga, whapea fo i le fata mā i le awhionga e whao le toi weu pena pongi. Ia manisi au ta mā mātutua o le tātou mafutanga i New Zealand nei. Au le nei fo i awa noa tāu, e wala ua tuai so se malisi a o lo whaafonga mai. Ta tala le awa noa e awhi fio mai. Ta su mai matala mai au. Ia, tātou mafuta le asferele, ia male aso na. Le ngato le golf, ia e mese lava le tātou lotu a mata. Le whaia i le Centuries, i Paris, ia i le fiafi o le asfarele, te tala umai ia mea uma. A mata lava le tāpo inga ma le lotu whaafitai. Sau nia e le fionga ia patele i o se fotimu. Ia mō le si le fia. O le aso sa, ia o le lotu whaafitai ina umaea. O le lotu rania e whaia i o i Quaylin, Paris. Ia tai fo i le tof le fionga ia patele. Joseph Tim. Whaafitai na ua i umalamanuia le wha moe moe. Peisa alo te ele mafutanga a tamam te tuai le malisi. Ia ole te talo le nā e tātou ai ngā malisi i so wai lava e fia awai. Ia te tala le awa noa. O le aso tofi nei le afiafi. Ia i le oats. Ia o le wha ia o ngā pese mo le tātou misa. O i lava o fia o awa noa. Ia wha mole su mai. A mailo leo. Mailo leo ngai wha o ngai whaltawale. E te fufongai ia vi inga o le atua i le asfarele le tātou lotu le fitu lima e a matala tātou au ngā pese le ono o te le whai pese la paula ngā le mea ke le ua e te tia ke ue whapea e tu pelewa noi le fionga ia muri anga so o tanoa ia o ia leo le awhia ngai ma tātou pese ia le awhia filosofi a mesi fo le tātou taulanga o le misa ia le asfarele le asulusu rono leo o se tema whaftai. Malo va tele malu, marino tele vaenga pe ona tolo lau o leo fo fa ta otol pokalame mai se ia vaenga la fai ana ia i tatu wa malisi ia mai fo i wo pa anga o leo fo foina mo fa mo moe ia leo ato faina ia ona o tate mi tape mai fo la fenga ngal mana vai fangolo na se Malaysia tatu pokalame la telefone mo wa ia la wo fenga le mal o le telefone o le olu atasi o tolurua tasi o lua tasi o tolurua tasi ia e te moa ia e whafisota e meisa u teipu o lo ia lava tatou teipu le ia vanoa mo le kopetina a fe lima se lau tāla e mai fuin whatau no foa se lau lima se fu tāla ia pe a fia sau wana oi io e mana ia le fia mai sau ma mai se u wharitua ia mai umalo toa i tatou fia fatas ia tele le mea tau mafa i le fia me seo me inu wale funga tau mafa mo le atu le nganga whaftai tele leo tō whatia tia mo se isia tāwanoa ia tātou tito e whaso ai mo le nei whamoe moe
alo fa te tele leva le malu ia mana to la to mo si la le le mo ta u ste me mo ia na to fa ilo mo to fa lo telefo ile ona ia vaenga ia mo fa fonga tatu wa tu amanu tele ino fa va ne yaso pa tai lava vai le upo na o watu mala ulanchi ai so fo ia mai manuia fa sala mo ilo maso o ia ngai fa nga pese ia alo va tu manuia ne yaso alo watu zo aze va le no fa fonga tatu wa tu no ni so vaenga tatu po kala be pe ona ile vaenga o le tai au ia le na fo i tau mala udanga masani pe ona yere mamalo le tato wa tnu ia via le li awone pole o le wa ta pena le telefo vai ngal malisi pe ona yere la tu tua mai tato falinga ia ona se mai le tua pala udanga le fionga ngal mana vai fangaloa na seri Experience the Crewcare difference. Crewcare. Looking for an opportunity to build your own business? Start your own cleaning business with Crewcare. You'll be joining one of New Zealand's fastest growing commercial cleaning companies with 12 weeks professional training, flexible working hours and a guaranteed income after 2 years. Find out more today. Experience the Crewcare difference. Crewcare. Crewcare.co.nz. Talofa lava, you are tuned into Radio Samoa coverage of 2025 Samoa General Election. Proudly brought to you by Enterprise Motor Group Manukau. Right now, our Enterprise Prize Smash Sale means up to 3,000 cashback or discount on your next vehicle. Save big, drive happy, and find your perfect car today. Visit us at 567 Grey South Road, Manukau, or call 0800 616 418. Enterprise Motor Group Manukau, driving great deals for our community. O le manulula wa i tātou I New Zealand, o le maula vo le lua salau tala I le sei le Digicel, e vave eina mawhanawhana I o e Samoa. E se fulu whailonga ta I lua salau tala, e anga waa I tātou I New Zealand ma Australia, pe halafo sa top up luas fulu lima tala pe siliatu, e whaunga ai le ClickX. E te anga waa fo I le sei pe a whaunga le ClickX, e lafo ai lau seleni I le MyCash a le Digicel I Samoa. O le a whaiela sei I Australia te tasi, ma o le ni whaapitoa e amanta le aso whao o kuso, ai mai e le aso lusful male ono se tema, e ia inga o le nei whaapitoa, seki a Digicel. Ersa wada yani kida kau, ersa wada yani kida kau, koira keda na ngon, koira keda na ngon, ersa wada, ersa wada, ersa wada yani kida kau. ya le mana yo tali mai yo tato po kala nei te mele tai ao wa se mai sao le fionga ngal mana mai fangalona seri mal tato po kala masani ya pe ona masani fo tato le Pacifica Family Health Group o le tau ngolongo a male tutu watu pe yo tafa oka e se le taua o le yaio po kala me male yaio avanoa e te fafonga I molo soifua maloloina langa te taua na famanatu pe ya toe e fo te miti alu e pisi Ti alu angalo se mea, a o le alaba tu yatu, le fai toa mo oe, I lunga le pokalame, a le afeonga ngal manmana, vai fangalona. Seri, fatalo fatu ngal manmana, ma alor se fumoria nei tai au fau, ia fau I le lofo le tua, o leo mwhai no tue mwole nei lau lau, mani ia wanua e tue whaasua, mani vai yaso fatalo fatu ma le nganga whalalo. Ia fatalo fatu fo I lau sunga tia nei tai au fau, ia whamalo fo tau ata I nai tu, ia ma lor stoi fo manuia, Ave ia fo nei tu la fatalo fatua I le pa ia male malu se tata watu no. E tupu mo te male, sunga I whawhia ngainga mo la tau fatua, so fatu fai tau lang. Ia e mese le pa ia lasi o Samoa, o lo maua mai tapuro kalame ni tae au, talo palava. Whaatai le tua, ia o leo wa whaafoisia pele malosi, maua whaamalolonga, whaawauti te mga ruenga, malau tau alanga ma le tau longolongo, whaamalo whaatai manatu le tātou wa atunu, e ili si teimi ngalo le tangata, ia na fuala au, e ili teimi ngalo le tangata le me tau na whai, au le tāu o lau whaasoa ma le tuitui o le whai toa, e te tala i le loto le tangata, ma whasoa soani I ante ia, I fuala au, o tui e te tau o na whai, ma le halu wadi fo mai, te roa I tape nanga fo, nau tape na ina, ia, e lau whionga ngal mana mo le malo le tātu watunu, ula whatu ma le nganga whalalo? Ia whaftai a te tia mo le polostanga fo I o tā, ma tā upul ni tā iau, ia e sa lele le tau noanga. O le porokalame lava le tā iau, o le tau longolongo, ma le whamanatu, ia, ma le
Fesoasoani fo'i o tātou tangata I mea tauana whai ina ia maua I pia le ola malolo ina ola malosi I whaawau I pia tiu tema whai wa o loo whianga I a tātou tangata. Ia, na ntoi whamanatu atu lava o le masina ne o se tema o le masina fo'i nei wha umaia tātou tui pui o fulu pe o mali fai unga masina o le ala le o lo tau alanga tuai pia o tau umai le fai atu pui o fulu o le nei tau sanga ia afio mai o e vai tau fo mai fa lainga pe vai ke misi nai talane tafa o tau o lo mawhai an la tau wha tau nu ina ia pui ona o le fai unga o le sistema o ina o le awha amuta ai ia pui o fulu o le nei fo I tau tanga I on toe tilo fo I leo lo fisa soi fo mana roina e ngā osi po le ai le isi ia pui e tala whea ngai ma le vai rusi o le a whaatupula ia ai le pe a ko sei le fulu o le tau tanga fo mantua e le avea lo pui o le tau tanga e kawa atu ai o se I o le tau tanga le ai e tau foi na o atu le tau tanga o ia le tato pui mo le tau tanga le ia on toi fai foi la ia le pui o fulu tau tanga o mai mai se mo tato o lo o ia mai tu mau o lo o ino fo la au e le o mau le malosi ia ai o le pui o fulu e fsoani ina ia wana e tinga ina wa al fulu lava ia o le fa mai lava na le winter la tau a te tia e maua o mai lava tātou. Pe te malosi I whea po oi o le pepe, sa wai te mai titi, sa wai lau talavou, e o mai lava I a tātou mātua. E maua o mā tātou le fulu, pe a tātou le whai tete. I o le te po I vaenga o te whia wha manatua tuai ia e ui lava ina umi I a taimi tau te whaatali ia vai a tau fo mai. Wa o le o lava tolu vai yaso, whaava yaso whataama waile a wanoa, I le tele lava o GP clinics ia po fo mai whalainga. Ai e laki ia tātou Pacifica Family Health Group, o lo o maua lava wanoa I tātou whalmai nei I tolu. Leo po iai, Weymouth, o Papatoe, I King Street, ia whapea Panmure. A le maua se awa noa pe a whapea o e lai e te le tala Weymouth. Ai o lo o maua le awa noa I Papatoe. Ia o na whapea nā o ne futu na ina ia awane I umi o e whaatali e te alo vael fo mai. O lo iai fo tātou tau soifua. O lo o atu I asa roa uma I tātou wa haplei I posesei mangele. O inai mawhaina e o atu ai e siaki oe. E whai e siaki wha soifua ma lo loina, lo toto mawalunga po low blood pressure. Ia po lo suka foi. Mai tala noa ia unga o lo la ngona ina. Io ina la e fitu na ia fo ia tau soifua. Ia le mea e tau ona whai pe recommend atu ate oe ia mawhai e lau booking a tono. E le o atuai ia se booking a I tolu vai aso pe a. Whaangale tato clinic nai po se e au noa ma se tongi uma lava au o nanga nei ale Pacifica Family Health Group. Tasti lava le mea a whapele o ietau po mai whalainga le stala mai tātou I mawhai ona e le stala mai oi I po se ia whapena fo ia to se a clinic lava e mawhai ona e o atuanga iai. Pui o whanau la iti ai mai se lava I la tau I la loane o lua tau sanga. A whai e loa e le atoa pui o lau whanau. Ia o ane I lau fo mai whala inga pete o mai fo I mātou e whātau no o pui o whanau la iti. Mantua o iai lava po kalame whanau la iti. I la tau pui e whapena fo I tātou mātua. Awa tātou te whatamala o iai fo I pui e ave mo whanau o iai I a onga
ia e mai te foi le HPV vaccination lea mo ave mo le autalabou i secondary schools. Ia tātou mātāla mātua ina ia whātau no uina umai ia nā tui e ala o na whaitu pui pui ina ia malu pui pui ai tātou uma e mai tia tātou pānau mai nisi o whaamai. Ia ma le onga fo i o whaamai pe a mawai ia i lātou. O le isi vaenga o te whia whamanatu atu i le nei tū la. O lo o iel tātou au o nanga i South Auckland mo le fever rheumatica. E tu se valua onga o lo va ai e Pacifica Family Health Group. Ta ule el prokalame o le mana kids wa onga la nei Clayton Park Primary, Green Meadow, Manuera Central, Manuera East, Randwick Park School Takanini, Te Matauranga, Weymouth Primary, Wiri Primary School. Onga umai o lo o yei au o nanga Pacifica Family Health Group. O lo o whaia ai asu enga, ta maiti e o atu e ti ngā whai, ai maiti lava pe a wa yei a ungon fulu. A ti ngā whai o ta maititi wa tuli mai alan whaia onga, e whaile swab lea, e va alu whai, swab al whai, ina ia vai po i ele siama e mafua ai, ia le fever rheumatica. Awa a le tonga pitia le fever rheumatica, pe tineia le siama lea, e iu ina maua lo walo i le mai fatu. E iu ina a fia ailo na fatu. O le onga na lea lai ona popole ia le au whaingadwenga ona ele o iai se whaititia o numera o tamaiti Pacifica e maiti asa mo matonga i le fever ma le whaamai o le fever rheumatica. Wa iai tamaiti e tatau ona puipuia ma tong fitia i lātou. Ia ai le ai o le se vaenga whaafita au le la le tia le matau whaingadwenga. O le fiu e ta vili telefonia mātua. E longo iai, o lau tama le wa mai e lang na test, e positive, o lea iai le siama, wha mole, o lea e mana o mia, ia oe e tu watuanga, iai ia le vaitui la le, e tawana wha ainu e tamaititi, e se full wasto, ina ia umalei, ina ia tine ia ia le siama, e mafua ai le mai le o le rheumatica. Ia ai le ai, o le tulinga o le ai noa, tia. Le whaingo fia fo lau whainga adwenga. O le matonga adwenga, e va ai whaisiaki, a maua, ia longo, ave ia vaitui, whaatonu, educate, ia mafutaustoane, ina ia whai, mea lewa iai nei. Ia, e whai o le tuli atu i le telefone. Ai o fo ila whainga adwenga wo i whale e va ai. E le mawani si whale. Wa ia lava la le vaenga. O whatau ia la whainga adwenga. Se ilonga e o la fiafi whatau ina ia mau atu o tau mātua i whale. E a watu ia vaitui nei a tamaiti. Ia ai le ai mātua a o iai tau walo. Ia o onga nei o whamalau atu. Tato ngā lue whātas, sa whani mato fontanga napi me lau whainga luenga o lo piangai mai nā. Ia, o so tele o lato, e tawan mānawa i le whā a wha lim, ai o lo ono nofo, ina ia tomo whai, e toe o i a inga, i le te au le ono, tā le fitu, o lo uwhewa i lava, i le mālulu, e tomo whai e sua e o tau mātua, e ave ia vai tui e tau whānau, ia mai whai atu whātanunga ina ia whaainu le vai tui asa o matapulu asa. Ina ia mawhai o na toi whai atu le tuestu e ngā wale e se siama. Ia ai le ai, o le iti mea wa so o toi maua le stama i titi o le ainga lava e tas o lo e yel siama. O lo na winga ina tau mai ai, o le walo toi tonu o le ainga lea. E jai tamatia onga nei, ia le siama le e mafuai le fuma le fever rheumatica,
mantua a le tineia ia e a fia ele fatu tamaiti te ia le o maua I mai fatu o le olanga ia ma ia ai tamaiti lea wa le o ai I lona olanga e tatau ona o ia I le taimi lea ia po one dreams and le tamaiti mo le lumana yo le tatou ngā lua whatasi mātua ai mai se lava I lātou I iai whanau Randwick Park, Green Meadow, Manuera East, Takanini, Tematauranga, Clinton, Weymouth Primary, Weary School. Tatawa onga na whamamafa, tatonga lui whatas, tinea le fever room tika mai tono tatawa onga, fia ia tato whanau, wa ala ona outo a whamanatu atu, le tatonga luenga matua, ina ia awane yo o ia tato wa whanau, I le onga o le fever room tika, e maua ai il whanau, e mai fatu, ua iai esti tamaiti, wa uma on ta oto, I ia fianga o le fatu, ona o le fever rheumatica po pneumatic fever, o le tasti le vaenga wala na o ta ua nei asa, ona o anafi ta whaia el mato puntanga ma le o whainga luenga, ia au whawhita uli la ne ye whai, o le tuli o matua, whai o le talia mai o telefoni, ai o le lea I fo yo nisi ainga, a wai le mwhai o na tuu ia wai tui nei anga I tamaiti, e o atu malato, o isi fo I matua, a whai atua maua, ai pe ia la whasea mai le au whainga luenga, ai le loa, o lo o atu le au whainga luenga, e tuli loa o tau, a wale tato tiute I le whapena o mātou, e whai au tiute, e le ai o alam whanau wa ina, ai o lo tato ngā lue, ina ia tineia ia le fever room tika, o lo o alia e pea I lunga tono tato, a onga ia e maise o lo o wha pia tele ai, ia tamaiti Samoa, ia matonga I te tono South Auckland, not so much Central Auckland and West Auckland, ai o South Auckland, o ina o lo o walu ai pia lava I lunga, e ia le taimi, uta le loa po wai e whaianga, iai ia o le te whamanato atu lunga o le nei ala ia, a whai o whalongolongo mai mātua, ia po mātua fo I o nei mātua, e ona whanau o lo o ngā ina, e iai le taimi, e vili atu ai le o whainga luenga, a mea o lo walo lea na tau a ti ngarwha I, ia sa whailantu suenga, wa ta maiti uma mai whale, e ti ngale whai o iai a ungol fulu, o ta maiti uma na I whaatau nui na ia lato test, I le aso lava na, lua aso e awe suele result, on toi longo toi loa, e na ona mai lava a mea o iele siama, ia bebesti e loa, e na lau whainga duenga, a mai le vai tui, ia masu e atu e loa mātua, wa tau ona a mata loa le vai tui, mol fulu aso, e iai lato, e whainu lua tolu aso ngata. Ia ona ngalo ele whata whainu lawa ki taimi ai. A toi whai atu fōrisoso enga o lo o iei pia siama. Advice atu la ia lea. Sili ele whai o tui e lei. E tasti ale tui ia e mo ia ti ngā I tamaiti. E tasti ale tui ia e a whaale. E kawa o mai ia so te pulu lea ino waima misi ia le vai tui. O lea o options na e avatum whamtala atia au tau mātua ina ia mawhaia. On tineia ia le siama o le fever room tika mai tono tatou a inga ia le ngata lea. Ia o le whamamari le tono tatou a loto I whale ia ma le mea ai e whangai tamaiti ia e maise fo ia le leile ea ina ia ola malolo ina umai le ngata tamaiti. Ia e latou umalava o lo ia tono o le a inga po lo household. Ia tia pe ia se vaenga o lo fia petili ai.
le ai o le tele au vaenga ia ua whamanatu mai inga le mana lau whianga fo ile mo le malo le tātou wātu nuu e o i tātou whanau e se le fo ile tāua ia o le vaenga lea ina ima whai o na sosani ai mo ni o tātou ia o le si tāua o le vaenga pe na whaso inga le mana o nei whanau nei whanau fo ia mwhai o na abe le va de fo mai e fo i taimi atu o le taimi nei matu atu mo le whalema ai te tau le o na mata i tū tātou mātua po le ale me tau na whai e si mātua e lo atu ia tingana tale lana tama e atu me tumutumu ai e ai whai ia ai te tau na tatu tilo i le me te tau ona se whei tatu whanau pui mai tatu whanau ma isi tangata le mama i tono whare mai ina ia awane ia awhia ia ma pui le lei tatu whanau i le avi le aonga ia o te leo whamanatu ia wa whainta pena ina leo whianga mana mo le malo le tatu watunu se bangana wa isi sivang ia le ai whamanatu at pēr tatu telefoni o le oval te lau tolu lua o tolu te vili mai iai pe pia malama lava se sti a mea anga i toi fua maloloina ia po le vaenga po i lea ua o whasoa tuai le netai au tato whalmai Weymouth numero 5 Waimahia Avenue ia o atuanga iai o Papatoe 32 King Street ia whapena foi ia ma i Penmure ia o lo iai fo ia tato fale talavai e mawhai ona i o iai e whai iai au talavai ia whamanatu atu fo i le astona i nei aso lua spolo o lo ngā lue whatasia ia Pacifica Family Health Group Moana Connect ia whapia fo i le Radio Samoa i le whainga o le Health Day i le au lotu fo i le Life Church i Manuera ia atono lo o ia nisi ia whamtalanga o lo o whapena o no whailo il Radio Samoa ia ai o taksangatu o tol umai le i whai atu ia polo o ane atuanga i la stona i Waimantua e wha o matu pui il fulu i whai ungo se tema a o lo wawanoa lea e te o mai iai whai a fua siaki e nā malo toto malo suka ia ma whapena fo i lo ma mawha ia ma le maualunga ia ma isti lava iai fo isti au nanga e stosani ati oi i le nā stona i nei i nā Life Church ia atono la mawatono le sa onga le address ta tia mai nā tau vaenga ia i whamanatu atuai ia malo whaalon lava ia tato toi whailoa i le vai atu pou tia Malo whaftai tēne lava ngal mana le ua ta oto le telo vaenga ma whaafonga fo le tātou wātunu ia ina i pokalame e masi fo i lau tautua ma le lango le tātou wātunu ia ma pokalame le ua whangasolo ma le taimi le afula tātou wātu le tau mawhanwhana te iloa le am whai on of sosani eidi to tele fo le tātou wātunu ia la tātou te mafuta fo le vasa fo le lo fo le i lunga le tātou pokalame a i manu ia tele ia whai walo filima ma le neiva yaso ia manu ia fo ia lau sunga ia whamanuia Samoa Soifua ia lelei ua tuina atu tātou pokalame na pe ona ieli tai au nei o le tautua whawau pēr ma le tautua masani le nā le whionga ngan mana mai whangalona seri pe ona oto atu ia lātou fo ia unanga ma whailo le telo vaenga o lo ia ia lātou unanga titasi e lata ana ia ant oe ma ia tāua fo le tātua whaonga ia unanga ia lea ua mwhaiota pena ina e te mali o tātou tunu. Sifuru minute leo te enei ia leitu la se fumatasi. Se mai ia nisi o tātou pukalame nei vaenga le tai autu ina atu tātou tala fau le ngana Britania. A mai alea ia o na tātou se atu lea watu nisi o tātou pukalame ia mo le nei tai au a mese nisi o tātou whawhiawhianga musika so i whiawhiloi. Te iloa le taimin te mauna le wa sifi mari tātou pukalame lea o le talatalanga. Ma le sungal foma ia ta iau. Ia le taimi nei o nona i suinga mo nei vai aso e o sumai whafonga i tātou telefone ngana Britania. Radio Samoa Tasili mai vatolu Amo Radio Samoa. Tasili mai vatolu Amo.
In this update, the Chinese embassy's alleging harassment of Chinese citizens at a New Zealand airport. It's made a complaint to the Ministry of Foreign Affairs and Trade. Here's senior political reporter Azaria Howe. In a statement, the embassy says a Chinese citizen was subject to harassment and interrogation at an airport, and his personal devices were confiscated, with some yet to be returned. The embassy calls this unwarranted conduct and claims there's been several similar cases. The 22-year-old charged with allegedly killing right-wing activist Charlie Kirk has made his first appearance in court. Tyler Robinson is facing 7 charges, including aggravated murder, obstruction of justice and witness tampering. Kirk was fatally shot while speaking at an event at Utah Valley University last week. Robinson, who appeared virtually, sat emotionless, only nodding a few times. Judge Tony Graff read him the charges. The defendant knowingly created a great risk of death to another individual other than Charlie Kirk, and the defendant. Notice conviction of this offence may carry the death penalty. The police minister says he's against closing the Harbour Bridge for protesters. A large pro-Palestinian march over the weekend was supposed to cross the bridge, but it was moved because of bad weather. Mark Mitchell says there are plenty of other places that people can protest in Auckland. He says, in his view, it's dangerous. You could end up with sit-ins. It's not a controllable situation. You're a long way above the water. If someone goes over the edge, they die. And so, I'm dead set against having the Harbour Bridge closed at all. And a 24-year-old man will face court today after a man was injured outside a supermarket in Auckland's Hobsonville yesterday afternoon. A man was found bleeding heavily outside Woolworths after a nearby vehicle was shot at. The 24-year-old will appear in the Waitakere District Court, charged with wounding with intent and reckless discharge of a firearm. That's news. In sport, Cam Roigard will make his return from a foot injury this weekend as one of 13 All Blacks available for rugby's NPC. He'll join Counties Monaco against an Auckland side boosted by Caleb Clark and Rico Ioane. Wellington will have Peter Larkai, Ruben Love and Kyle Preston when they face Southland, while Otago get George Bow for their Ranfurly Shield challenge against Canterbury. Anton Leonard-Brown, Luke Jacobson and Samapeni Finau line up for Waikato against a Tasman team featuring Lester Whainganuku. Josh Lord suits up for Taranaki and Basilio Tosi is set to run out for Bay of Plenty. New Zealand cricket coach Rob Walter is backing Bevan Jacobs to add middle order power in next month's T20 home series against Australia. That's sport. I'm Malcolm Jordan. Were you born between 1969 and 2004? If so, you may not have had the 2 vaccine doses needed for full protection against measles. It's a serious and highly contagious disease. So, now's the time to check how many vaccinations you have had. If you've only had one, or are unsure, play it safe and book a vaccination now. It's safe to get another dose and is free for most people. Visit info.health.nz/measles. Talofa Samoa, o Ateshna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa i le o valu o tasio no valu fa fitulua. Po le olua tasio no valu fitulua tolu o. O e si la fia me fatino e mawhaiona e umi ai so fale motu le lumanai. A fai fo i so fale motu, o e si la fia mawhaiona fatino ni si o fuafuanga e whaonga aire equity o lo fale. A wane e misiere por kalame o le malu I fale, ia fiafi o sururu ta itasi le se fulu e te aile faa. O le a e si la fia ai au wala e mawhaiona e umia se fale motu le lumanai, ma au wala e whaonga aile equity o lo fale motu, e whaata waise isi o fale, le por kalame o le malu I fale, ia fiafi o sururu wa yaso ta itasi se fulu e te aile faa. Talofa, we're the Katinas, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. I know you have another one, man. Don't mess to my tutu.
great shoe, and I left it behind. If you were gonna keep the fresh air, your sweet little tune. Don't mess with my tutu, don't mess with my tutu. I know you haven't had a woman. Don't mess with my tutu, don't mess with my tutu, don't mess with my tutu. I know you haven't had a woman. Don't mess with my tutu. But the thing is too much, but it's much as that. I know you haven't had a woman. Don't slip your face. Don't mess with my tutu. Don't mess with my tutu. I know you haven't had a woman. Don't mess with my tutu. Don't mess with my tutu. Don't mess with my tutu. I know you haven't had a woman. Don't mess with my tutu. Tutu. Yeah, yeah. Tutu. Yeah, yeah. Tutu. Yeah, yeah. Tutu. Yeah, yeah. Tutu. Don't mess with my tutu. Don't mess with my tutu. I know you haven't had a woman. Don't mess with my tutu. Don't mess with my tutu. Don't mess with my tutu. I know you haven't had a woman. Don't mess with my tutu. Don't mess with my tutu. Don't mess with my tutu. I know you haven't had a woman. Don't mess with my tutu. When I got my great shoe and I left it behind. If you gotta be fresh, your sweet little tune. But the thing is too much, but as much as cash. I know you haven't had a woman. I must love your face. Don't mess with my tutu. Don't mess with my tutu. I know you haven't had a woman. Don't mess with my tutu. Don't mess with my tutu. Don't mess with my tutu. I know you haven't had a woman. Don't mess with my tutu. Don't mess with my tutu. Don't mess with my tutu. I know you haven't had a woman. Don't mess with my tutu. E o ele lei mana yo fa fia fianga su fi lo yo le tai ao. Se bali te bele wati lo se football iba minuto che nei le tu la se football jazz. Balor ngal due balor tau ata I le tato wa tuno o. Pasa mo ngai o le pese. Ala fasa mo mai au ke kuku. La le winga a ilinga lue kiri mo se kupe. No winga o ke kuku lo fali kuku fa fenga venga. Don't mess with my tutu. A tutu la yo a ke kuku e lunga se lengi. Ke fala ngolango fal masingi nga ke fala ngolango o lunga manera. Alo kuku la le fala ngolango pusa isa. I know you haven't had a woman. Wa ele usu wa ele fiar fenga venga. Ya ola biala. Great shoe. Yep, and I left it behind. Pamaloti di sotado pa angale va angale so. Fresh air. Isona reporto fatalo fatu, fesola ia penina minoi fatalo fatu. Lene si ia malor se foman wia. Fatalo fatu ia miu. Don't mess with my tutu. Don't mess with my tutu. Malor se fo laude lei. Don't mess with my tutu. I know you haven't had a woman. Don't mess with my tutu. But the thing is too much, but it's much as that. I know you haven't had a woman. Don't slip your face. Don't mess with my tutu. Don't mess with my tutu. Luas fultasi bilita tele jula se formal jasi. Don't mess with my tutu. Pamaloti afia miu amosa malor se fo laude lei ne fo ya oli. Bua au mau. Oi, fatalo fatu po kalame.
E au na leo feso tai mai ia sia u apa anga masana le tatu pokalama le tatalanga. Ia o lo wale mafai ona fata uina le tatu pokalama le nei tai au. O lai fe mai lau, lai malanga tu ia le pata pe ona fuafuanga fu sia lanto wa i tu maloma lanto fianga. Talo fai. Ia fai aso leri. Tapi na mai langa tau pokalama le mo tatu mana i fanau. Ia mesel tatu ngangana samo. Tala talanga le tatu ngangana. E al vasa monga le pese. O i kuku. O winga o kuku a solo kuku ba lo safa. Ba lo nga safa e ka oko. E sa se lengi mau. Fai demo, fai demo. Patalo fatore ai tatu ave tabale lunga le tele malo lava nga lu ya chou chou. Pa malo a tu lo finga luenga. Ola tolo nga lu chono pisinisi company matanga lunga le malo. Pa malo tu foi ya ti la tolo fe ngai mal fatu ai ngantausi. Malo lava fa malo lo si ya chou chou. Oila tolo fe ngai mal tausi ino tamam le tina le fal. O nga luenga mea umana. Ia mo te whaatalo whaatu mo whaamalo ti tatu paanga le whatu a maumari tatu tautua le nei aso. Whaatalo whatu tsunga le whawhenga ia vai sema le whatu a pomane. Tatu vai o le tatu Hepo Life. Ono pase lau ina i Alexander i Otara. Mawelo soi fua malolo ina whaatalo whatu ai le nei tamam nei tina. Paanga umalawa le tatu vai o lo mafuta man nei te mele taiao. O se ebal tebele wati luas fun tolu minuto te nei ia leitu la se fun maltasi le tau tu fa pere wi de sabot sinima tolu amo fa via fianga se fifi loi mo tanto tai lo ai pule mata go fia le sulu mele la le ne fo yaso fo ia le bi inga ile ilo na lo fo molona ngale lei tatu se atu le tau ma farfana
tele pe titi longo atu. Wa o mana vale tasi a fiafi ona o saurole fa atali sa upasi il makiti fou. Au te alu lo matu ai. O aula, au te alu anga e reitu isa sa o le tauranga. O mau le pasi. Ma o tu ua le pasi le maketi, ma o le o pasi le ofisa o fatu anga. Na fa fose ona taia la wa ai se te mai ta ilale le o sa valia nei lumo le ofisa o le tupe. Le fa sanga i male falo lo mo le si samo. Na o ono i to tonu le ti nga o le tuanga vale o lo ulu. Ina o tau le fa malamo le pasi. Ina o turi mata i atu e la wa ai le alu atu le nei te mai ta ilale le. Wa so mai lo wita. Wa leilo atu le mana mea wa fa na nau atu ne e la wa ai. Ti ngā mga oi mai mo autalinga lea na sasa i le wha malama lau papa o le pasi. Ona o wha pēle, a o le ave pasi. O le ale me wha sau le pasi. Ua o tau nu i le whale. O au fo i a fiafi uma pe a o mana. Na ona mana watu lava whale volipolo lea. Volipolo lo lea. E le leisa a volipolo. Ai ona o le tu moel au fonga umi. O le nai ala no fiafia. Ai o le fiafi lea talu nei na ua ai le ata leo le tamaita ilale le. Na o tau nu lava le whale, lunga lo le moenga, mo ingi lo mo mata. Ta ilo fo i mea pu ata ia, ma whale pu ata lo ia ni le taulanga. Pe teni se si awa, o leo o umana wha waila, au wata ia na uwa ai e luma, o le ofisa o le tupe. A utoe wha solo mai nei lai o mawhawhau. Se ta ilo fo i se ne mea pu ata. Ai longa na whaini tautalinga o le teine, a le o solo mai nei, e whai o na tautalinga auro. Sau malesi ata, e yeile maa ila, e ilalo tonu i fulavo le tu tamatau lo na isu. Ma le ata la lewa sau nei, no ata e ai, o na e sau le ata, whai mai le se papa le teine. O ai lau, o na me wa aka whabalbalea i nganga o e kongoropo. O i leiti na, se lo te ata o mana tua vavale o te alwatu ana le la fale tupe a lui fole sito ina malana ato luli tatala I folana tu si tupe ato ulu mai pani ke tu tonu la le te ata ine anga wala fale kupe no wale mai sa tupe o ya sa wala alfa ka mai sa pa elengi ayele le sala le kumu o auto e usu le ngalo ngala so na so ai ia ma o fa pena fo na mana wala fiafi ai ma mai fa ta si lo mal teni o lisa el teni o matu ofisa o matu leo se le pasi o le umi ona tu o le pasi sa va vai mai pasi se ton o le luatu fo le la fa matalanga ya lisa e winga le teni le no vai la so na o to tu fo le pasi le market fo ma wa ngai mai le tu isa e o mai lo fo ilu mo fa le molesi lisa le teni la le ka fil pasi le driver fa va per pasi so le fa le ona me la ka fil pasi le teni la le o fa kwai ya fa ai ale ai oi alo no vinga te lo ale lisa mai kai la sama o ngai poka ya ai ke ro la utala ya te oi ama tu o ne ya uli asto nai fo le ma te fango tai I fe fo I mulinu e fango se asilia te mai tai la wa le babi la tu ise o mao ona o walu le fale o malama le tai au fo o le sia so ona usu le ngalo o te usu atu le ofisa e fa mai si fa matalanga fe mai si fa matalanga lisa e ate good morning tu ise fe ya surea Lisa eti oi ngor tini la o kalala ela pa tali vona telefoni le o telefoni ia si kalia o ma fix telefoni ia ela umina o no fo to no office ai ta tangi mal telefoni wow kalala nga wel telefoni oh Lisa I love you Lisa hello kalala oi o mai on ni tayo JR so ngồi là ngam let's just write ta fi bộ lấy lo le ta mo telefoni mai atia o to telefoni mai fo ma sanga telefoni mai pe ma wa ve mai tu wa lo to lo ulu le ta ngata o ma pai ai ngai le o uli falo mari di vo le falo mo le si fo le tasia o uli o tolu ma sina
o mafewa i mafenga wo ona mana o leo la wo e alu atu i le office a e alu atu i le matu ai e fia tala no i o matu bo fa ya tu ya vaona ia sa unia tu la stofi o vai se pinko e fa ya le matu nu vatu la le po la stofi po le valu e te ala titi le valu a sulungia lo matu mo fale le ta vale bo o lu mo matu fale le ta vale alo ta oto lo tina to tono le fale ona vala au le lo tina e lo tuangani la titi o kom ala vai pala sa kabale o te o atu iluma o to e foi mai to me to ya kom me to tono le fale tina ri tamalana sa fe me sa ya kalala e no foi lunga lo tina ai ma sa fa e fo o ma va ona to tono le o le matu fale tina o la uole o va ona come ai scuol ko ina fesa kalala sama so ipu vai na tu atu lava le ipu vai lo tina ta fe na toe amo tu si o to mai lima ile o mi lo tina pa kali o pa so ko inga oi o ese tato malo talo fali sum ia ela ese me tu pu ele te foi o mai tono na mato fale la le mafuam fa ftai tu amo le avono ele o ke le kwa cosa ngo o ya nga so kongo mako fale le mafu anga lo ke mga oi o au o te e fai le ma fai nga wo mo lo lua lo kalala ya o wa lo fa foi la ya kalala o le o sa wai o fi fai po ya kalala o ka fe ai o se aval ai la vol que so mai si fa fai po la cama ele fai po la cama le kai fai po la cama ka ingo a pe a no foi tu lo te tau tala o le tama ya ke ya wan so fai mai si fai po ya kalala ya fa pene ele tu mai la no si o mata la no ai mo lo matua ma kalala tele petiti longato pagali ke fenga ngali o le la matina o te whainga lue ngai mulinu. I mulimu, o ia kau tanga ka whainga lue ngai mulimu, a kanga whai pai, a makanga wha kui. A pai fo le ku ai pi ke whainga lue ngai, i o kere whalonga so ingoa whapenga i le ku ai pi, nga au, le kama o peki lale maanga koe, whai, fie ku lima senge le pong, ia masikama o iu paki langa i ma ima o, ia masiali o ai fo lang se loka i le uru papangi, ia kira ilo aso ngo kiri falonga ia maskengo kika mangai kenga ngal ku epi ka kelo mal ela pokala kiri falonga se ngo fa pengal ku epi tina o te fainga luenga le vai fetu uia a ke angi foi vai feku ngio feku le ko la mela vai feku wa uma le angi lo tina ona tu muri lo le o sitama o va ona malu le tamal a le liu lo tina la me wai fe yer kamol penki ngai fe mai ngai la fo wo ma kamol penki le kelan kupe el si ko kamanga el si ko ya venga le kelan kupe lo nga o ya va ngai po ye fenga lo ya el fa vai fe ku tina e tele tupe avena ai tele fo ya na tene oi se o me nga o ayo makani al bi le fai le melo ma fe ko fai se me ina fa ngata lo sitai o foi al fina ngalo matua o mano no fone ma vena wa wa to sang ma ua fa mano ina ina o le tua o mo le wa fiel mai tang o lona fitu ma sina lo mai tang na fa pe mai lo ta mal ta sita o la suto na e ma to teo sita ele ta mai ti le sam hi mo no a le tai mile ele ma na va mai nga lu nga vena mai le valu le tai o la sforin o le o te le valu le tai o la suto na walu ma tu ta vale ngai mo ngu o atu isongi e pi o tu lo ma tu ta vale le pi o nga isongi ngai mo no a wo fa te ia o fa pe mai ko me lo tu ngani la titi lo no foi lu mo lo tama kalala vai ya vena le fusi mai mal kenge ile mka fanga o le so to tala o mana tua va vela va ona lo ma fofa o te nu le ta vale mo linu na ta fe tu le lo tamai ti le sami a u sa vali melo tama o tau au kalala ta tu tala sia ya e ola a ovena wa sa mo lo tatu ai
O sa wali atu lo tamanga ele sami. Ana matua fa te ia ule pai mai o limo tangata yo tau au. Ma fa pe mai malana upu. Se malo le ngalue li kalala. Wala po ol mau keni. Na oli liwat ni se mama o ko wia. Inga vai mangi mau keni me ya. Sa fa ngaluen. Iyo e. Ele I omi. Ai foi mai lo ta mama ta mai ia li oi ta lo fa li maon waon ta lo. Ia. Ai to tala no siaso se I maku ma lil ta mai. Au te savali tu lo ale a o tu fai to al ta vale. Ai u lo li mai e waon ma fa pe mai ana tal. Kalala. A mau I lo mau keni longa mai. Tele pe titi longa atu. Oka Ruta Pei a pelo fa Se va ai a ke oe whako asa fulu ua o kausanga E ke lei kai lava ma e o na ngaku langa Se va ai e lei ke ale kafe o lo wisu pe Maku ai e kaukalai kiki kele se Ruta Sa o kua ku ngei oe ke alu lea onga O lo pa se kai au umalawa Male kupe ke ai pe a kare malolonga A ole ngei ua e kawi mai ai lo lofa sa fayaku ya ke oe I lo sauma au mai le ngei ka ngaka I ko kongor ka ko fale Po o fiasa ka ai Ruta O ka ngaka ka ai o sisinga fua ua e sauma e lawe la pea mai ai Oh Maku ake lele ngei avenga ua kau ave ngei Sisinga fua Watolu tau sana Le mama futana O tela nona e alofa monia ia ita Dari talima Talia maua Oka Ruta Afa yaku o ngaka pungi leo lo huku Wa ei loa Ngei kei wa uku waku kongi o ifafo Wa ei loa Oile ngaka ma Sole Pupula mai o maka O fea sa ungu uma so wai Sei ba ai lo Oka Pese pua ai bao Lala mea ole oki ai Ka ingo ingoi Ai longa e ke mau se a inga e whaise sakai ai e so ka mama so kinga Ai longa fo e ke iloa la langa se ako
makokongi kia pula e fai e se maumaka. Ai longa fo ia ke fai ngā ruenga. E maua mai e se kupi. O ke masalo o e kongu lava lea. O loo omo ai ngere kauranga. I le soli ange, soli ifo, soli aku, soli mai. Ma leilo loa ai mea ko kingo ka ngaka ni kauranga. Oka ruta. O ke masalo so whasalanga lea. O ngā lo leo sky. Fale tupe tele o Samoa e tele fo ile fa ato ana ia leisa eri talima talia maua o ile tupe male mau oa a one alofa e fusi ai o mafutana e bei ole alofa o sineitama e bei ole alofa o sineitama Yoi e pei ole alofa o le tamai le tina e pei ole alofa i lau tau tonga Ale! Alo, lava leo ko sa ia o mai la o kalala ngi fo ia uli. Ai ia o faile. Fisi ia kalala ngi. Ai ia o faile fisi kere ai ia kalala ia ka vale pusa ai sa mule ala isa. A o lai kari mai se ka mafukanga leo disco inga masida o makua kalala. Ko lo fai Facebook ia vaonga. Dai fenga luenga le lei vaonga i o lai pisi di mafau vaonga. Ai koe salo aku mau o e di ma iau kawari pusa ais. Ai fu inga ua e video call ia vaonga. Ai fu inga ua e video call ia vaonga. O le meanga ua e video call ia venga. Pa ima ua e vaonga. Anga le vi venga vi vaonga. Ele va pe mau va o la que le fogia e vidi ya venga e o ko kalanga le la mai e le ya ukala ba malo atu la we vai val nei vai ngale aso o fa pisia lu ma fa fa e ala ngapisi lo ma fa fa e ke le fua mi e ma fa fo ngi aso ma fa fa o i ngi aso ma le lo fo le li ia mai ka ko pusa ai sa la i de me ai kokong ia en waku kongor kapo ki lamba kwa ku mu ipu monga oka ruta awale fai vesi lo ba fa fo ole ha se ku di paling ia le aso ia fai la mo ke o e fako aso fu o fai la mo se bela wa tilo tsa se football tolo minute tale o le tu la se football le lua se e bal po kalame le mo oe e la va tu po kalame fa le nganga le fa no fo fili mo lo lu vivisi mo lu popole nga ya e nga ya o e nga ya e ke fu fa pe e vai la nga le fai ma ya e le nga ya nga ya e le ya nga ya ta to uma o ku ngai o e ke anu e fu ko fa pe ma yu le nga ya le o ka ko uma le ka ngo uma la Male kupe ke ai malu ale ongo sai. Ele tatu anti. No tai fatalo fatu nai ta mama nai tina. O lo fa sa fa yaku ya ke o. Ese ale viva ven. Ngai kanga. Vai vai ya oku. Como ka ko fale. Ya ngai viva palang ide ama ka viva ven. Sa ka ai. Ele le visa mo le vi palang. Ai ya. Le lei po kala bele mo ni vai nga ole tai ao.
Ua mawhai o na aura tula polo kalame le leimo o ia so taitasi o na o le langolango malosi le whale maliu a se alo le atunuu o ese tātupu Funeral Directors i Manukau City. Kalame leimo e talo falava. Mo wope te re lima alo na whai ue balo. I o tau wha au tau uta. I o tau māta ala o lo tau fili o le te apo. O lo whea lua lua i whapei o se leo na tangi sa ili se isi e aina e ia. O mātu le whaamai o le COVID. Ai o so wha ia te tonu o tau langa whaatau. E tupulanga tala vau whale o loa ma o loa. Whaanga uia e nei tupulanga tala vau. Na suasua e ina ma whaatala noa ia tupulanga tala vau. Pe ai sia ua le fefe ai le tula pono. Ai o le tani a isi tupulanga bimita. Vale. Ma tau te fia whaata i tai ia mio kengi malo losi whaamata. O le whaamai lewa a fia ai tala vau o le copycat. O ai tu atu o le copycat o Satani. Tusi mai pe te o Satani. Ua fia ami o leona fo. O ilo e Satani o Yesu e whatu sa. O le leona o Yuta. O ia oso lo vo i Satani. Ma fia leona tangi. Ia mai whalo wai. Ia e whaale anga ina tangata masa ei mai. Lapa tai mai ia le apostolo Peteru. Au ta alo. Ile malaya Satani le au tala bo ue. O le malaya ta alo Satani le aise tu la fon. Ele aise lau fodi. E te le fifiri fo i le taimi e tau ai. Ele tu ina mai fo i se taimi e te kolengi ai. Ele wala au mai fo i Satani. Ta pena o lea wa te whai te hawe tau wina. E fusu le anga Satani. E whaatari tani. Se iwa ai mai. Ua e vai lava ma le aiso malosi. Ia o so wha i loa ma tātou. Ia wa ai tātou le au copycat. E toi o so wha ia tātou e Satani ma wha po oe. Le ia tatawan tātou wha tai tai ma muli ia Yesu. Ua e le ma whai e Satani. Ona wha ato i la loina. Ia tali Yesu. E te ola ai ma e fia ai. Ua manatua, e le lei mo oe. O le ese tātupu Funeral Directors o se whale maliu Samoa o le tali foilea o taimi whaingatā ona o le malanga al maliu maleoti. E mawhaifoi o na lātu awina atu ma awina mai tino maliu o e pele mai so se atu nuo lalolangi. Mala auno le ese tātupu Funeral Directors i le lua no lua toru fitu o. Lua no lua toru fitu o. Pea fiuane ele se fulu malebalu Norman Spencer Drive in Manukau City. Beta Drive Doctors i le taulanga whaatau i maangele whaapea manrua. Mo le vaenga o so ngase pe amana o mia. E whaatino e fo i matupui pui o le whanau witi. O tupui pui la COVID is fluiva mo i lātou e sfuluan tausanga malunga atu. Whaapea matupui pui o le flu. Pala au telefoni, lua lima fitu, walu lima, iwa walu. Mo so wanoe whaatino ai nei au nanga. O fisa whamai i maangele i taftafane o le McDonald. Amanroa e taftafane o le Faletusi po le Public Library. Beta Drive Doctors Clinics. E whātula watu lau whāwhonga anga Samoa. Ai bātou te fia e whaelo atu le tau whonga po le tender a le Moana Rentals. Ori tā wale o lo fia whātau e se nātu. Sila ane e le tātou api o wholinga po le Facebook page a le Moana Rentals. O lo iai a toa lava le lisi o tā wale whou e fia whātau i nātu. I le tau whonga. E whangata le nei tau whonga le aso sfumalima o se tepalua whenua sfumalima. Ma e iai a inga whamitoa. Mo lo sila fia. O nei tā wale o lo maia ma tausi wha le nei e tātou insinia. Ai ua fo le vai teimi o le tausanga e whaatau e sei nā tuai. Ai au mai isi ta wale fau. Au a le wha wawina o le tautua a le Moana Rentals i le whai unga le nei tausanga ma le tausanga fau. Monisi whaamitalanga wala uane te vanga po niu Johnny A. Kau i le telefoni fitu ono lima o iwa lua. Fitu ono lima o iwa lua mo le Moana Rentals. O fia maua sau ta vale po sau piki apu. Ai tong ta iwa yaso, lua va yaso, pe ta imasina. O le sleek cars o le a maua ai le fsoswani. O ta pena le au whainga nuenga a le sleek cars mo oi malo a inga. Aua e te popole i se mea e tasi. Te tala fitu aso, mai le sfulu i le tai au, angai le afo le ono le afiafi. Tele la lai au kilani i saute, vili mai loa, i le olua tasi fa,
fitu lua selau. Po le o lua o, fa lima lima, tasi lima lima tasi. Matau te whaia ni fo aroi le aso lava e te whio mai ai i le Shine Dental, ai e iai e inga whaapitoa. Matau te salia le Afterpay, Zip, Q Cards, whaapea wins quotes i le Shine Dental. E whaia fua whaatalanoanga ma le ACC i le Shine Dental. Le aise tongi mo whanau i le bao le se furulua i le se furuwalu tusanga i le Shine Dental. Talanoa mai le tongi ina o le whainga o nifo e whaonga ai le Zip, Smile Now, Pay Later. Le aise tului i le Shine Dental. A whio mai le 575 Great South Road, Manukau pe bala aule lua fitu ono fafa. Lua fitu ono fafa mo le Shine Dental. Ersa wadayani kida kau, ersa wadayani kida kau, koira keda nangon, koira keda nangon. Ersa wade, ersa wade, ersa wadayani kida kau. E al pakala be lima oile nei vaenga o le tai au nunga le tau radio Samoa suma lima vitolo mo pena fa fonga mai ai sa vari atu le lo wadi al radio Samoa te lo ya e petu sa mala tai mi de ai le te ono minute talo le tula se furma le lua ai se e mai no mal sa le sunga ina ni pula le tatu o mega kas le sunga ya tongi sia talo fa tongi sia balo se furma nei fo tai mi le tai au ia langi ma male ang la ngangal fa tai e mananga fa mo wala le fa talo fa tai la sunga e ni fasalau ia por tau tai por potara me le fifia mai ia wa fa anga Samoa pa malo se fu manu fa malo sia tia leo tele lo si fonga le nei tai au fa manianga ile umma mo la sunga ile ngata fo i leo fa malo rongo le li e al me le te do ai e moniam fa mau ni lo suang sauanga te lo taimi o le pi ia ile li ia e di ia lava le li io e sa le lava fa pe wa la ngona e sa wa ia el mele le ia mota sa fa la ngona fantasi o fantasi io e o to ba mai male lo to tua ia di si tu la ngana to io ti di le to le nevo mo ne la ti sa o le lei o le pau vai ngalo ti tau wa ia to e te matua ia le malu i tau sanga ai au wa ia le malu ti mine matua to ia o so o lo leo te lai titi o fōringa te lai titi o tausanga te matua a le maru e lai titi tausanga matua i fōringa te matua le tino ia wa kawanga makua fo e whaktai mo biinga whaktai foi mo e ke soi o le vai o ia le leila ia koe ku mai le koe ku lau kausanga i lalo whalai kiki Wow, se makua ia le malu. Ia. Matu ko sanga ia le malu. A fōringa tu la ka penga. E tu maule malu ia tia. Nga. E nga lo ke fai a koe e koe kukui fole la lo kausanga se rima fa kusa mau fōringa. O ga tono le vai aso lo sunga le pule ia la fotuia yo au ma fana wa le la tatu ye tau ma fana ia ta pedanga fo ye tatu falta vale malanga fa lo sunga le pule ia fa tai te lava lo sunga te tia fa tai te lava mo mato no fa au ni tu la le uri o le ni tu la le tai au ia o di inga la fa fo e te ne me lo se fu o tato wa tinu a peso mato ola vai ia le ni o tato fero e manua le mala malo se fu mania Samoa, ta malo fra mania fa malo ta wasai, ya. Tato momoli la fa tai mal biinga lo tato ta pa au langi ya pe o laso o tu na ya tu ya lena fa ta na ia fa ta nu naile fa to tonga so tato pal menifo tonu la tato la funu Samoa bi ia le tu le me tu pu mo file mu ya pa malo lo ton sai pa malo fo lo to fa mangalo ya al tato fa lo fa ya o le alama e tonu lava tato lo toa nisi tele o ta vale io pa pe fi fa sa ilia ya ona o sa pa ta nu mai fo ila fo nu ai la sa ai o le na matu tala no ai la so tu leile mala so to ki so tu nai ya e tele tato oka tele tato new stock nga ta nu tonu tato lo toa o le la fa so mai tonu tato lo toa isi ya tato ta vale fo mo se mai fo mo second hand mai ya tani ai la ni tu langa foi le te su mai fi mai ai matala mai au ai li sta va ton lo toa e ta velo si sira ia longo mai tong sia te longo mai pa ia mo lungo tato tato pulenga
ona matu tam faile fa sota ia mo male ta vale tonu la vale tamana wai mana tu Samoa o tau tatu ta vale ngai lunga tamlama I lunga na te pensla va le afo I te pensla va tu pe afo I talia mai le finance o so tau ngai lunga tatu famlama o tau fa tau I foi fa tau inga na market ki la to ia ia fai ante tu ngai tau ta vale accordingly le tu pe ma fai mai le finance ona va fai ta lava ni tal sanga ni vai tau io tatu ta vale mo tonu tatu tau tua amata mai lava tatu family events tatu family events amata mai se fudu dua no for se fudu tashi no for se fudu no for o te tonu tatu lo tua mo le Toyota High Ace ma tatu Nissan Caravan tele tatu minivans o mawantai fitu mantai balu no for ele Toyota Bellfire ma le Toyota Alpha yeah Benai minivan for iyo me sa Tiante tulang pa Nissan Serena ia fa solo melan tatu pick up tatu Toyota Ford Ranger Toyota Hilux Mitsubishi Triton Mazda PT50 Nissan Navara o tatu tamal ko e mo wa mai ona tutuina I pe tutuina I nei ona po o mai tatu SUV la po tai fitu no for mo ainga to tele tatu Toyota Highlanders o le CX-8, CX-9 ia I male tatu Nissan sorry ma tatu Toyota Land Cruiser lo tonu tatu lo toa fai lo filinga ta super na ni SUV la po ia fa so male tavale light tavale o mai ona teoina manatua specialized tatu fale tavale customizing o tavale pola lunga re famtalanga ia pola la tenga tavale te mana fa tawe te mana sui pau tulanga fa pea ini me fa popo pe pe me SP sui fole lango tavale ia pai la mana fili mai ona vatu de sa mato fa so ia te oi bisi tulanga to finance e so sani to sia ia te oi fa mo tulanga me to finance ali fa ia lo stalo sanga te fa lo pa se fa unga fa wa pen fa to nu ula tal sanga bisi tulanga la to ia tatu tolu to sanga fa le mo so mo pel tatu tolu to sanga ia fo ele lista na lanta male po le registration lo listala mo tolu to sanga the one the fitness o le service na palo tabale ia fai fu mo tolu to sanga mo lo con kalate le po e mo tatu fia peli masalata la società vale lura fili fia tatu pick up bantu mai Samoa ia uma ia inga fa pito tatu fa salonga fa business ma tatu fa mama benga tatu fa ngame alofa ele finish tu langa ti mamla mai ia so ni lava to sia te fia lava to sia pa mala lama uma me uma e ia maltino e fia e di fa lo fa yunga ia sumanta la mai au ile Luciano Kevin Stride in e papato I manukau Luciano Kevin Stride in favena val amal tatu le 9 ole o iva lua fitu lima balu te silua o iva lua fitu lima balu te silua alo te point FBI ole o tasi fa pituono lima fa tasi o tasi fa pituono lima fa tasi ia fa mundia tele ke tia fa mundia tele le tua io fai lima le neaso amo terminei ia fa to fa se po te lo so tia fa tai lo songa le pole sei fo mai manuia le lei ole tau tua pala udanga le sunga tuk sia pane fa fonga ma iai le nei fo I taimi ole oli wala wane le olu tasi fa fi tuono lima fa tasi olu tasi fa fi tuono lima fa tasi lewa savane vale mari vale wati ua tasi le minuto te nei ia le tula se futma le lua usi mai le fa fonga I le toe fa salawina o tatu tala nei mai Samoa I le tau tua pala udanga le fionga ya ngaruan mana TP out nga vaya Radio Samoa. Taslima Iwatomi. Amo. O mawhai ona awina atu talafou mai Samoa. Ona o le lango mai ale ofisa malanga o le Ades Travel. Telefoni o iwa, tolu iwa, lua o, faselau. Tolu iwa, lua o, faselau. O te toi whatalofo lo tātou utunu I le reia sofou, o tātou mafuta usi mai alau whafonga. Ele ino fwa I le whainga malo fau le tuana I ai oni tu la talu na mai a whaatau tō. Le paia inga fau se fulu valmo le pā le mene me whaatau tō ai foi. Le pā le mia ma min star le kāpeneta. I le tapena I loa o se fuafuanga tau tupe whaana tinati. A wātu tongi o tangata whainga luenga le malo maisi ngā luenga o loo mana o mia vave ai. Ni se leni. E pe ona si le fiua mafua le tūlanga.
Ona ele o iai se tala o le tupe masani wha le tausanga. Ona sa te ena le fuafuanga o le tala o le tupe, a le whai ngā malo ua mae a lo lato taimi. O le ulua i whailoa inga atu si tala ma le au wha asara lau lea solua ana nafi lea i Samoa, ma le fionga i le pā le mia, susunga la audi e le mali atoa le ua tea polata i Valfosi Smith, na ia wha ilo ai o le so le solulu lea i lo tātu utanuu, o le apasi ai se fuafuanga tau tupe whana tinati, po se emergency budget. Wa uma na whailoa i whaurulunga o mtanga luenga le malo e limas furulua ma le malo filfilia ai le i whatautoina i le so. O inana amatanta pena maile la fua i le wailautusi a ol kapeneta, ta inane le mtanga luenga o tupe, ia ma le mtanga luenga o le vaifafo, malato uma ngafa, ma le tapenanga o metau tupe. E tau mai le tatou malo i tutonu. O lipo tia mai tu e tasir vai aso le tu toe ia ona papa uro leo le lau mo tu tongi o tangata whenga luenga. Tato lusu 5% lenta pena mai le budget ina ua le pasia le tato budget. O lo lava isi tu tino i tu langa lava o lo fasolo ia tina e wha au ma mea. A le mea le urgent i le teimile nei ia o tu tongi o tangata whenga luenga. O mafua ma ua foi ele o mawhaina to tongi o ba taimi le taimi nei. Ma ua umana ave le whatonunga i le sol mtanga luenga o tupe. E te tau na tātou ngā ioi lo il tūlanga masani o le kātou whanga ingo ino le tātou tala le tupe le emergency budget. Tātou te whainga ina le tasi o lima i lalo le whaavai le malo. E ta pena i se paketi to tonu le tolus fuwaso. O mawhoina ave le whatonunga ta pena i lava. E le to mana mia le me le o le le tol su waso atu e fa pe mai vo to extend le ai a wa vel tu alalo le tanga le ngotupe mala to lo ngafa ma le fa so ino tato tupe ta pena le tato 105 po le tu la fono le ma fa ai ona pasi i le fionga i le malu le malo i lalo le fautuanga le kabineta e ma fa ai ona fa nga i o i tato malo i tonu le tol su waso. Malfa mo on taupu le pasi le so taiao. Pasi alo ia tato kapeneta taiao fa mo laua o auma na tofia le minister tupe la laua nga isa o ia malanam tanga luenga. Eta pena le tato emergency budget 105 ina ia mafai ona pasia taiao mafa nga yoia i lole tulanga o le ia nga yatu ngalunga ina tato tangata fai o le ia blabo tongi. A overtime on el fufuanga se I maea e to tono el tolus furuaso o ina ta penal tato paketi e teipo le parmene lo noinga e tau na fu fata tai tau no o atul ba solo no dua pol ba solo no tolu o kitopa o tato ta vili le tulanga o le process masani a normal budget procedures I tono el parmene ma el tulanga lea o mato manatu e whaalava se tupe te tonu le tolus furuaso. A ta pena le lei le budget alo ia. Whaaui le process, aua nei toa eise tūlanga le whaanatinasi ma me uma, a matal whainga ma lo le paketi le lei, paketi ato toa, tu le vanua le parlemene, whaasolo al komiti, whaasolo ma whaila unga whaipule fau, lo lato wa vanua la unga whatau pou, whaasolo le tato ruwa yaso masani. A ia lava pea le tato emergency budget. E tātou te tua iei mo le teimini nei, so lewa umana whai fufuanga, e pasi tae ao tūlanga o le whātua tuanga o le tātou emergency budget. A ta pena ilo I na ma le tātou main budget e pasi tonu le lua po le vaso lon tolo oktopa. Emergency budget lewa sāno e lau whiunga I le paramia. Lau tau ana watau le sa whosia I le tunu. E lango moina lau tau whainga fwoi I whātou sino le pāmata. Le pensione si tama o isi familiar o le tātou poloketi o miliona. Rono inga e tau tau mafu fuanga ia lau tau navitau. Se ia whatino le paketi masani. A le temin nei, ono le tūlanga whana tinati le vawe mana o mio se le ni mo isi fuanga le mato. E le a fie tūlanga le laso fina. E fua tae au mal tā penanga e o mai ma le treasury. Wa longo ina mātou I le tūlanga a o whaasolo ia le whainga palota. Sa matai tu e le ofiso tupe ia ana batau ma pati taitasi.
sa longo ina fo ila ma to wala fo isa va ai le tūlanga ngafa tau li maina mo le me fai le te misao. Timeline and time frame e fatino mai tūlanga ia. O le mele fa mo mua, o le mele tatu te temini langa na o le lusu 5%. Le na fa o ngā o le tatu paketi le pasia. A o isi la mei tu atu o me umana tau tino i le atunu. E ta pena uma mea na i le urua i tala o le tupe le o ta pena le temini nei. E ta te fufua fa te tau fo. Ai a mai ana treasury i tae au. Wa matai na isi e tato me e mawhai na affordable ma faalu. Taun faalu. E le se me la tau fia i o le umana o fola le tunu ma faalu ia sa moa o mea nga fatia mo le teimi fai. Au teimi nei our priority o totongi o tangata whainga luenga. Over teimi ma mea uma lea e tau pule taunwha mua. Le fionga i le pāle mia o le whainga malo whidiwhidia wa amatala na no fōinga. Sunga la uli le mali atoa le ua tea polata i vau Forces Met. O tō whinga o le whainga malo fōu o le whātua tua i le tua sa mo utasi. Amata mai lea i le pāle mene o i le pūlenga whaatonu i minsta o le kabineta. O mori mau ina i le ave o le whaataua i le tūlanga a wai leo tina amata maa itai. I upu whai o le malo, e pe ona sauwhanga uma whai pule ta maa itai e tolu, o le vaenga wha upu whai wa avea nei ma whai ngā malo. I le whidiwhidi ai leo se tasi o whai pule ta maa itai ma sui whafonga whatalai. Ai whidiwhidi le isi to lua i tofi min star na kāpeneta. O le sui whai pule ta maa itai, o a ana alofi no me le wha, le fionga afa masanga leone mati va ili masame, o le sui whai pule ta maa itai lea wa se e nei le tofinga sui whafonga whatalai. Ma ua to luai i a te ia sui whai pule ta maa itai o le pāle mene o le atunuu, o tau a veina lea tofinga ma manu. O le urua i whai pule ta maa itai na whidiwhidia e vea ma sui whafonga whatalai, o le fionga le au pepe tau la papa whai maala wa vasa mana ia Filipo, ua tu umalo. I tofinga le pāle mia ma le whai ngā malo fau, o le tasi o whai pule ta maa itai, o le sui usufono le tu malo safata tasi, le fionga i a seve anapu te i fui mono, ua tau aveina le tofinga min stal mta ngā ruenga o puna oa whaale natura, ma si o manga. Ma le whaipule te maa itai o le tu malo palauri tasi, le fionga muripola ana rosa ale mori o toi se e le tofi min stal tupe ma tau aveina foi le tofinga sui pāle mia, e amata wha malu ia a perida le tau sanga lua o lua vanu. O le fionga muripola ana rosa ale mori o ia le rua i whaipule te maa itai na whidiwhidia, e avea me min stau tupe le paia inga se furufitu a le pāle mene. O ministai to lua le kāpeneta u whidiwhidia e tau veina le tofi sui pāle mia, i le paia inga se furuvalu a le pāle mene, e mana o mia se tū la fono e aloa i ai. O le ua whairoa le te tai o le malo le fionga i le pāle mia, o le teimi nei e tasi le tofinga sui pāle mia, o lo ai e ia wha le tū la fono. Le mafua anga leo le te pena ai o se tū la fono, ina i aloa i ai le whidiwhidia o min stai to lua. Le fionga to e lupe maui au tele paumuli nuku o ne semo, ma le fionga i amuri pola ana rosa ale morio. Ai o le nganga e sui tū la fono. O le so, ua mātou tā pena ai le mea lea o le tai lua tau sanga ma le afa ina ia usta ia le tū la fono e tasi le sui pāle mia whidiwhidi lalo le whaavai. Au mātou tā pena, au tātou wha ngā solo i totono lesi tau sanga, e sui le tū la fono, ina ia wha malia i naila tūlanga leo te wha matala tua. And we decided e ui le awala tū la fono nei, o lena whidiwhidi e toa lupe a matatu nei, nana sui pāle mia se ia ulia a peli le lua whilu furvat. E le lava lai lunga i tono le tū la fono, a mai a, ien tau ave foi lea e muripola le vaenga murimuli. Al tūlanga lava i o le vave na sui o le tū la fono. O le vave foi lana mai mo whatasi o sui pāle mia tō loilu. Le fionga i le pāle mia, sunga la audi le mari atoa le ua tea polata i vao Forces Met. O le au vao min stai to as furu lima o le kāpeneta e au fiai le pāle mia o le a ngāru rue, i le pūlenga whaatonu mo le lima tau sanga o le paya inga fōa le pāle mene ua amata savalia nei. O le toa iwa i lātou o sui na se e ino fōa o lātou i tūmalo, i le paya inga se furufitu o whaata ape. Ai toa valu o sui whidiwhidia, o le tei mua le nei ua vea ima whaipule mo no fōa o lātou i tūmalo. O le isi o min stasa a vea mua ma whaipule,
mo le tu malo fale alili se paia inga uma vai, le fionga ia seve anapu te I fui mono. O le toe whaelo ina le nei mtanga luenga le malo, o le a ngaluru e min sta wa whidiwhidia ma ua mai a foi ona whaatau tō. O le fionga I le pā le mia, sunga la auli le maria toa le ua tea polata I Valfosi Smith, o le aiai le vainga le mtanga luenga le pā le mia ma le kāpeneta, mtanga luenga le va I whafo ma whiwhaata wa inga, o le mtanga luenga le leo, o fiso le lo yasili, o fiso le toi fuata ina o tū la fono, komesina o suru whainga, ma le komisi o tangata whainga luenga le malo. O le minsta lango le anga lue ma le pā le mia, o le fionga ia vui I inga sione I inga. O le fionga ia toi lupe maui au tele paumuli nuku o Nesembo, o le minsta leo le mtanga luenga o ngā luenga te tele le malo. O ia fo I le sui pā le mia wa amatatu nei, se ia o le whai unga o mati o le tausanga lua o lua vanu. O le minsta lango mo le mtanga luenga, o le fionga ia teitu ave la fai tele valo anga teititi yona. O le fionga ia muripola ana rosa ale mori o le minsta o tupe mwhalap tonga tuma o tele malo. Ma o lana minsta lango o le tofa a siata tavu I tafu sale vau. O le fionga ia ai ono alege ke Roma, o le minsta leo a onga manganu o lana minsta lango, o le fionga ia le atinganga mata whaila wina I inga. A fionga le minsta o whaam sinonga, o le tofa fesolai a pulu tusi upu to inga mala, o lana minsta lango, o le fionga ia sala Paulo tuala poto. O le minsta o ta inga ma whaam talanga wha tekonolosi, o le fionga ngā seata tanuvasa vale lio tanuvasa peto, o lana minsta lango, o le fionga ia le ilua sangato ka rene. O le tofa ia masina lupe le atu vau makesi pisi, o le minsta leo le ofiso tute, o lana minsta lango o le tofa ia la vea Solomona Paulo. O le fionga ia seve anapu te I fui mono, o le minsta mtanga luenga o puna o wha le natura masiu manga, o lana minsta lango, o le fionga ia taufua Edmund taufua. O le fionga ia fui mono Tito Asafo, o le minsta leo wha atoanga ma whainga whaiva, o lana minsta lango, o le fionga ia aio lupotea misa Tony aio lupo. I le mtanga luenga o whanua ma ele o le fionga ia fo isala lilo tu uyoane, o le minsta lango mo le mtanga luenga o le fionga ia tea to ala peato. O le tofa ia se ua muri le tu unga fasi toma, o le minsta mtanga luenga o ta longa malanga o mo le fio tangata. O lana minsta lango o le tofa ia fiu, fa o le tane poni fasi o vasa. O le fionga ia moe fa o Julius a kui ta funai, o le minsta leo mtanga luenga o tina mtama tai, a tina o fio anga manga fiso tai. O lana minsta lango, o le fionga ia tilafono David Hunter. O le tofa ia fata Ryan Schuster, o le minsta o tangata ta fau, ma le mtanga luenga o ala manuia pisinisi maleipa. O lana minsta lango o le fionga ia amitua nai ma lolo tautofi Roma. O le minsta o le soifua maloloina, o le tofa vaa wao salu malo o lo fipo, o lana minsta lango, o le tofa ia ale vena ale. Ile ma le minsta o tupe maua ma le ofisio o le sui tu Sicilia le malo, o le fionga ia paunga te o matavu I tala le paunga, e lea I se minsta lango. Tala I o le nei aso, saifua. O mawhaiuna a wina tu telefon mai Samoa. Ona o le lango mai ale ofisa malanga o le Ades Travel. Telefoni o iwa, tolu iwa, lua o, whaselau. Tolu iwa, lua o, whaselau. A whai o fuafua sa malanga mo Samoa ma le Pasifika. A fio ane loe le la lao le Ades Travel. I le tasi malu lima Great South Road I Manirua. Pa o le fitu lua o Shaughnessy Street I Papakura. Ma wa pasese pa u. Wala au loa le Ades Travel. I le o lua valu o po ole o iwa tolu iwa lua o fa o le Ades Travel. Ta lofa lava o le siu fofonga le neo Samoa le Radio Samoa. O le Casa Beds and Appliances o le tali o manaonga I o loe whaatotonga ilo mauta ini tau le lei toe anangata e mawai moenga ngao si tutona New Zealand wha apese tino fōa le potumalo lo lau ai manofoa TV la au pese usa aisa masini ta lava telefoni fe aveai maisi a fiu ane loa I le whawhituwha Great North Road o tau po le tolo fituiva Great North Road I Henderson le Casa Beds and Appliances telefoni o valu selau lua 5 valu o valu selau lua 5 valu.
Mo tupe whamomoli Samoa mana tua loa le Pacific Easy. Oro whaua pe le tātou whapitoa nao le 5 tala tutongi pe ai whaunga le Pacific Easy app. E whatino ai au tupe whamomoli mai lau telefoni whewe ai. Olo awano fo le tātou direct transfer ti posi mai lau tupe le tātou account ma whamari eina fasiri lunga o telefoni. Ma whatino la foina o lau tupe ai inga whapitoa. Mo le tungi no pidio le vai mo li tau ngā tupe so se whale tupe Samoa pe to tongi no ngā tupe e le nupi wha Samoa House Corporation po le Samoa Land pa so se au tanga Samoa. Olo pa whaia na whatino uma e le tātou au nanga o le Easy Pay. Mana tua whasoponia so se vaenga ni usila yo tātou lala. Olo awanofo yo tātou ofise tolu yo Tara o Tahuhu Mamangele. Me whaunga le Pacific Easy app po le direct transfer. Me whasawa ilu taimi. Ai sidi ona whasawa inau tupe ua taunga tale benisini. Mo nisi o whamtalanga bala au le o varu se lau o tasi ono. Po numera masani au kilani o le lua fitu ono fitu iwa fitu wha. Ma le lua fitu ono fitu iwa valu wha. Pacific Easy o la ba anga mo tupe whamomori Samoa. O e si la fia me e whaatino e mawhaiona e umi ai so fale motu le lumanai. A whai fo i so fale motu, o e si la fia me whaiona whaatino ni isi o fuafuanga e whaonga aire equity o lo fale. A wane e misiere por kalame o le malu I fale, ia fiafi o soruru taitasi le se fulu e te aile wha. O le a e si la fia ai au wala e mawhaiona e umia se fale motu le lumanai, ma au wala e whaonga aile equity o lo fale motu, e whaata waise isi o fale, le por kalame o le malu I fale, ia fiafi o sorulu wa yaso taitasi se fulu e te aile wha. O fia maua sau ta vale po sau piki apu, ai tongi ta iwa yaso, lua va yaso, pe ta imasina, o le sleek cars o le a maua ai le fsoswani. Ua ta pena le au whainga ruenga a le sleek cars, mo oi malo a inga. Aua e te popole I se mea e tasi, te tala fitu aso, mai le sfulu I le tai au, angai le afo le ono le afiafi. Tele la alai au kilani I saute, vili mai loa, I le o lua tasi wha, fitu lua selau, po le o lua o, fa lima tasi lima tasi. 24 hours a day, 7 days a week, Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Say
Siu fonga malia tama ya Marcelina Masoe pele fa fonga mai tatu fa fia fianga le uli. Ena wa mai atu toi fa salawino tatu tala mai Samoa pe ona yele tautua. Mala unanga na le fianga ngal manda tipi au tanga baya. Isi atu ole uli nei au te bapole toi mamoli atu ya toi. Ile va budibuli le tale fitu le fia fanane. Ya ona poloka fo ile le malanga le pona nei atu molis fa ponga le tau le balu le asa tai au. Pabalo atu le tata ua atu nua ila tole na ua malolo atu tiu te bangalua ngole so. Na pua i mapu atu i tono le fale ainga. Nisi o lo malolo pe tono latu fale ainga. E o niso ila tolo malolo i tono latu fale finga luenga. O ila tolo malolo atu i ainga si atu ila tolo nofo fale. E o le fa malolo po kalami atu o tau. Alo ila utari ngā sua. Maua se fa siri ngā malo si mo le yaso. Awa le fianga ye tuta mga ruenga pe ona fianga ili tayao. Ya le ala amato na fa iwi unga ruenga to telo la tu le na usu pole tayao. Ya le ala amata fu ila na fa mahe ari le. Ah tatou la le na le fa to atu si fira uli se pa ir te mil pona le. Ya la pi fa sekseki Maria la le uli. Ya fa sekseki Maria le uli. Ya mal tu ala atu tatou ya watu le si fira uli wa umar tan sua. Ila pi fa kau fa ku ka ila mare udi. Mo ila tola le ndau sur tayao. Ya le fa ko ama pa ku sangwis. Sangwis nga usul tina le tayao. Fa ile le sangwis fa ile tam maftanga. Ya penga portina le finga luenga usul ko inga o. Ke o fo ka si ko inga ai si kama lua. Ke o fo ka si kama ai mo umi ala mo usul kinga finga luenga. Ava pe finga luenga tina taya ili tayao. E usul tayao. Kau ngala po or ko inga. Langa o tātou tamau, tātou e tauna tai mua i so sende. Finga luenga la kingar kaya. O sa iwa ko inga. E o sa ilo fia moi. Ai kau ngai ala po e. Fani le sangwisi makwa i whapa pangu le. Le paka i runga le whalawa le lomkua. Fai malanga whaung kofe. Ia ngā whairola ia. Saurola ia le ngā alu. Au umanga i kango e whaka oko le sangwisi le makua i kongolanga ako. Wako i malanga whaung ki. Usape ia me fai ki o lo fisa kango pe o fai ki o ngala te lo la le lo fa lo mtu le la kungi o nga ngofo ma fo ke lo me fai ki ia ren kinga inga su ko ru fai ki ka ya le kango la lo ma ko fai ki o le fai nga nga ai ngu le ki nga usu po lo ngo bing o le lo fa usalo wa ingu i lo i mata o le lo ia o le ia ri lo i makamaringi ia pole lo matua fo i supore to ina le taia ia supore o lo makua fe di buki ma fe le lanchas ko inga vai tasi le vai nga tau no lo pel tato pokala me tele taia o fai le sau malu le taia mo sau puti o le si ake ia wa va mo si piko no finga luenga isia le fai se puti talu le fa tamala fai le sau puti le taia na e halu le te finga luenga tele fo tato so se kampangia e ia me faiti o ke ngaki ke ra fai le le pu kofe ia fa to ale le lo moa ai alu dola ire te fai ngaruben ele ia lo fai ngaruben ala ma ko ai fa longo ko ala sik e text ak fo le lo matua ya si atu o ire fa fai ngaruben ala fa ke text mai e se fa blave tupu babalo tu pokala be riso tatu pa ngali va ngaloli lo ma futo ba irungo tatu pokala be babalo atu ya Loretta ya Esau kamala le falawa e papango fa kasida mare paka pe fa piko i dalo le paka fa piko ngal siam ya pike kango fo ye vau fo ngale fa mix fa kas ya fa paka lo le ngalu lo la ya e vai e mang ye fo i dale ai ki o ala pie sumadi le pie lo lolo e sumadi e ngala inga fa pel kala lo makua fa pel kala ko inga waka wal pangal siam lo makua e lo lolo le paka ko sumadi a pel lo makua ko inga se lo fa inga lo lolo a lo imata ina sumadi e vai ko ma fa le ali ia yo lupo alo pulo fa talo fatu ba futu bai Henderson
le lengi me ngi o peia o le ti ai pakasi ya mu After ya tu ya wa Alessi Jane. Alo se fomoria pa tai oi. Pa tu ba dingal tatu tu chua. Ya fa malo fo tatu wa tu no ya esele mang yor ngi yaswa. O ka kilo ku ngo penga ta fa ilangi fo ile ne yaswa. Ili taya. Wa manga ya le kaya. Ilungo le Facebook. Wa kau de se me kau se ngasu. Wa kau de me pese me se ngasu. Ai ona o le wa umana fa tau to le tatu fa nga malo. Ia me se foi tatu palemene. Ia ore ai mangi se au murmuru veve. Fa fetai ai le li wa wakiria. Wakiria le pefu. Ela foi ko pefu o ka ko wa. Yo ele wa mama mari o songe la ko wa. Ka uri ngi ka vale. E asu. Ai ala fa nga asu no Facebook. E ma fu vo ia ka fare ko ngulungo le Facebook o ka ko kango fi fu fa asu. Tu lo wa fa fonga le tu. Se pi ka. Mana ia wa umani fa tau tonga le so na fi. Ia vi ia le le se le mori mau le mata ngo fi fa mo mo tatu wa tu. No. Pe ia na batu se tala le so na fi o la talo lea. O le tatu tau fai talo fatasi le li. O fai ngaluenga le tua o le tapu inga matua, maatu tua. Ia mal to telo tatou. Ia wei umale manuia fai wale tatu wa tunu pena ile so nafi. Tu mau ale vi ingo le li. Le na tatu titilo po le hasi me la kupu. Ai vai ere i veli whakau konga. Ka o kai. Lunga ia le Facebook e fai aku. Ia kafunga ia elea. Kafunga ia elea. Pupu sa mang. Ya paudara ngalbe mau manga kuolol kala levo le mapo kala me mala ka mosila le mo konga le ngofedisi mangu fo le kala sila le ngungu so ke ngungu ri le ngala ko kamalu anga ile sila ko udu ala kwa e dungo le udu ala ku ngungu wala ko kolol ngungu le kamalu up ede do ala le ngungu wala u sa ulan ala fa me le ngungu ala koria fai aku ala ngungu bala ku yang ala e ve aku ngungu ala uma mai lo fu lo aku lo male ngungu la ko mai male idi kipe do male udu e ba fu fo yang akele le udu ka makele le urupe o ka ko Alo le tari ngasua dai fa fia ka bota tole nei fo ia oli. Tamai ta ia Siria utai, awar vivesi. Ava tone le tula se fulma le lua. Fa fia ka su filo mal malo tatu wa tunu. Ai mai se tatu lo fia tiu te mangalu nga. O ile ai la le fa mai pe yo songa ke ide nga ngungu. Ai sa pe yo. Ole ke yo fiku. Au fai ngalu ka le fai mangalu ka le oli. Fai le mua o nganga o le mo sa mano longa le mole maka le alu le kausanga saka makele le fai nga malanga le wa e mangu inga wo fuli fao le va o mala ele suinga fo ole olanga le ale le ima me mangu ile anga sili makawa ola fia umakangaka ai awole besi que se waka fate fai mali se ale nga fame mamailo se kalima wala ye ke mai kai ka ko ole la fa ko ya inga ai se besi nga umia ila kui maila ole musika kui mai ai masi au benina maila u meta po la wailima ke ai for you si o mi bangiva iso ifuanga ua kaunga kakele usule po male au ele koe mau se valele sili ai lo o nga fa akokele ia u failele
ale ola le ali ai awole the best que si waka fake fai mali sek ale au ma fame mama ilo se kalima wala ye ke mai kai ka ko ole la fa ko ya inga ai se be singa umea ila kui mai la ole musika kui mai ai masi au penina mai la meta po la vai lima ke ai fo you si o me mangiva sau fo ile makuale ko ku sale malos kama ife au falongo akuone au ai akala ngo kama nga okala pepelo e ai masemboki uwinga mali e fa angalonga ka koe ya mafoi se ngaluenga se ole happy love mama ai se me ake imu pepa ya baila ngalu saule kali e nga fo i wa pa mai o nga falling a bay o sa sau ai o fo i singa mea ai longa ua ai ka wai o le fangu ka vale mai ko ia nga fika sole le manai awala ia e think twice no lo fa kali mai mali salu lima sa sai ai the best que si waka fake fai mali sek ale au ma fame mama ilo se kalima wala ye ke mai kai ka ko ole la fa ko ya inga ai se be singa umea ila kui mai la ole musika kui mai ai masi au penina mai la meta po la vai lima ke ai fo you si o me mangiva awale bebesi Io awale bebesi, ma se si che yang wa fa ke. Ya. Fakari ya. Awale ya. E oi, leo tai lua se furu tolu minita talo le July tasi.
Yo foi kai kalau pergi ya sore a veces le pe fora loco. Sal. E aí foi assim que ele fia ele fala luenga saru esse. Yo. Foi esse singa ele fia yang ngafi kala ko ngafi ko ai ko baka kau saru. Yo fo kai do moya ko ngai pe fua. Ele foi uma perfuma no Facebook. Oh, cai. Salu. Falei. Salu, mamá. Mga salu vacuum. Babalote disse lá, jolo ba futebol dei vai ngole uli. Hey. Esse ko de lei, malo lo sai. Edo vai nga fatalo fatu. Malo. Sai di tu lai pa fatalo fatu le ba futebol nei vai ngole uli. Fatalo fatu ya Harry to ina, malo se fo monui. Ba futebol malai nga Iman Rewa. Si o papa savili male fatalo fatu lungal tatu to choi nai wiwi manu kau. Vai pula tu po fatalo fatu po kalame. Yo fa malo tu fo ina ya lau mwana pida papa. Malo se fo manuia. Ia akidwa. O le si fo o ya ele va o masi o kokonga. Ha fo ia la aka mai ai ia ke mikiru vivesi ai. Karuai o le se alu pe. E ala nga vivesi o kama i oe. O le pefu o le loko kama. Salu. E ala vo ya o kinga ngari kama. E fa pe ngale o la ngali. E le fa pe alu lua mama i kamiuma. O le hata fata ita i tono lo fali. Lo ingala utala foi dia. E ya kai mi ki kango lo fali. Ia wa fai o le ngasu. Ia o le pefua o le metau do fai. Salu, vacuum, kilingi. Yang vai kulo kase manga ya. E fa pe nga fo i ka ko loko. Le aya se sire mama le loko i kai mi a ko se aso a ko. Le aya ma se mama se loko. E ia te mi o mai ti nga ma fa fi tau di me te mi tu tupu ai. Fa fi tau di ma me o le nei o langa. Io e o mai tatu loto. O le ala me ko nga fai vacuum. Salu fa fea ke ka ngo ha o ye salu. Ele se la kuveki. Salu o le. Ale la val fa so tala no olto ina malo matua ia o le la val ka fa so giva yasu. O le me sa e fa me la fa se kupi or ku ainga ia lo fa mai si o ko. Wa le manga ia. Ia vai la lo makuanga pe fu le loko le la fu se kupi si onga se onga uso. Ai. Salu ia fa upunga. Salu fo ia si o leo malu. Ba de mama le loko lo makua. Ia fa pe ko inga bole bang ai oi mai ia si onga uso sa mo se sele. Ia be ako si do makua ile la fa so la pension. Ia ikar ko inga pe fu le loko ko inga ik. E la fo pe fu le loko ik. Pe onga imea ngale pe fu ka ko loko. Ia fa leo le lo makua ia mangi e alfo ia o si ko lu. Ia war ka milagi lo makua e ko ka ko lu ma kala makua alfo ia o si ko inga. Ia bole la war ka fa so ka pension. Le lo malu e a ver fe awari. Ai lo vai ko le pe fu ai aki nga ka ngwa ko ri fa nga so. E paula le memba wa ia o le ava ku lo fa nga sunga mar ke le fu. Ia o la me kupu. Ka wai misa. Vai andando fa vifianga le tari mai avatu pokalame. Lui tau mo oi le utos full maraiva minute. Ona tale o leitu lai tasi. Brisbane Stadium fatasi mai man tau agoi. Vengi tevanga fatalo fatu le vai ngale so malo se full out le. Iso tato musica so fefe loi. Loi mato a Paula. Oh yeah, hey, yeah. Ole lea, oh yeah.
Talo panei o te opo atu. Down. Tau whanga meke, whawhia whianga mo tātou le oli. Tau is fulma tasi minuta tala le tūlai tasi. Tala i tūlai tasi awatu fo i tātou telefone ngana Britania. Pida sena lo mafuta mai nai Melbourne, Australia, fatalo fatu. Reito sifa maa lo lavala ona sai mai. Na rita tui vai tilo mafuta mai nai Klestete. Pamalo fo ia wha mansani tala ta ina sopi. Maa lo le vai ba malo fo ona sai. Ia manato la tali umai le tātou pokala men lefo ia so le lui tau mo oe se lui tau wha le nganga ilo se fua ma le tātou ola au fia ngai tātou le wha maino tiu tu mangalua ngō le so. Tau mo le aso. Whaau uina Tavita e Samuelu. Samuel anoints David. Mo mua le Samuelu, lona mata upu e fulu ma le ono, a o lona foi upu e se fulu ma le lua. Ua ia a ami atu i a te ia. Ona sauai lea o ia. O ia foi wa ena mu lona laulu. Ua mana ia foi ona mata, ma ua au le lava. Ua fetalai mai le ali, tūla i ia, i nā whaau i a te ia,
awa o ia lava le na. Whaau wina Davita e Samuelu. Samuel anoints David. O le whaau wina o Davita e whaimatupu. O le filifilinga mamana e patino i le atua. E tō ina ifo le alofa tu noa o le atua. I lunga o le a whaau wina. E manu ia ai o na tiute mawhaiva. I le taita inga o le malo Israelu. Whai mai le tustala o le tusi o Samuelu. O le filifilinga le atua na filifili ai Davita. E mafua o na ua sila le atua i le loto o Davita. O se tama e loto maua lalo. E loto le lei, ma loto mama. E vaava ai tangata i le tino. E vaava ai i anga vaa, ma to mai ese. A o le atua, e sila o ia i le loto o le tangata, i ana filifilinga. Samoai, o suia faipule ua filifilia i le pale mene o le malo Samoa. Ia tātou manatua. Ia ave iai la tātou faa alo. Ma le amana ia. O Davita, na filifilia e le atua. O le loto maua lalo. O le loto mama. O le loto le lei, ma le loto e pipii i le atua. Samoai, o tiute matofi ua vala a wina ma filifilia iai i tātou uma. O fea lava se ngā ruenga o e ngā lue ai. O a foi tiute matofi o e whaatinoina. Ma naia, le filifilinga le atua i a Davita. Na filifili, ona o le loto maua lalo, o le loto mama, ma le loto e lelei. I le nei fo iaso, fea ngai tātou i fe au mga aluenga. Ae a, pe a se i o tātou whaata ia i le loto Davita, ina ua filifilia o ia e le atua. Loto maua lalo, loto lelei, loto mama. Tātou te tāru. Lea tu wae. Fōa i maia i tā i o Samoa. Le loto mama, le loto lelei, ma le loto maua lalo. Tātou ia malaua fio ia mātou fe au mga aluenga i le ne iaso. E tonu ma lelei ai mea uma. Lou lava suafa Yesu, lo mātou alii, ma lo mātou whaola. Ua mātou te tālo atua i nei. Amen. Ia o le paa o le tanga Le mata uku e te tau o na malama O te le langa ina ni pusuanga A o le mana te paa tūlanga Le tusipa ia wai loa e tangata umalava Wape besi a i o tangata i tāpua inga Akua mai e kane sia maainga O te tū mau pea i lau tala inga Mua lava lau Yesu O te le tau awe ina ngoa o te lotu Lotu ne te talo ne bibi i ato umalama Ai le mawhai i le tusi lima lava o tangata O oi le tāpua inga sa o mamoni Wana o Yesu e moni ai lava lo ta o mi
lava utu matala Paatu lava ole malama ole tangata Uso e tasi lo tato tama Ole atua tolu tasi paia Ai ese tato tapua inga Lotu neti talo ne vivi I ato malama Ai le mapai le sili malama o tangata O oi le tapua inga sa o mamori Wanao Yesu e moni ai na malo taofi Lotu neti talo ne vivi I ato malama Ai le mapai le sili malama o tangata O oi le tapua inga sa o mamori Wanao Yesu e moni ai na malo taofi Ia, pere wa whanga mai ai o le pese le uleo le selselenga. Pa mai antua le tatu li tau whale ngangana mo tatu le neifo ia oli. Toi tali watu le tatu watu no i tiutu ma ngā luenga o lo tutoe, o nisi fo ile nau amtalia ngā luenga o le aso. E mafuta mai fo le tapo inga ni o tatu a inga. Ia meise nei mātua mauta malawa, au whainga luenga le tua. Whaftai le tapo inga, mai se foi, le whaavono ino lo teimi te whaafonga mai ele nipo kalame le lui tau, o se whaamaris au whaale nganga le tape neina pia mo tātou le aso ma le aso. Io e, tātou ti talitali e upo pese, ari ai maa, e fsosani fo ia tātou, o lui tau ma me tupo leo langa le, o mea nae maa fuai ona whaale tonu o tātou, e le ai a se si le ala kai au, amu io e pe ala mari kai au, ai umarangi ia so o ngai o keiro go. Sio, alu ngala utala fuilia, e ia me ti ngai lu loto e fute me te itai, le whapea ai kanga le ai, kau fu asinga o le ika, o le fia o mea ngai pe fuai le loto se tu lor whafonga le atunu. Ai whaptei le tu olo mo le vano e te whafonga mo whalongo ilana upo, o isi a vaenga, ala au whinga luenga le tu ai moli mai o tātou loto. Whaamarisi au mo tātou, e ale po kala me whaale nganga, e fsosani lea, ia e avisi eini me mamafi o tātou mafau, avisi eini me mamafi o tātou loto, avisi eini me o tātou whaatupu vivesi, avisi eini me o tātou, i kere a mea, io e ngai ke sila fia le fau te iloa, e a tātou loa, na tātou whautau tale lei, ma tātou la fua ili atua mea uma, tātou loa tangate te tau ona, avisi me tutupo o tātou loa, le fuisi me la tatu popole vale ai. Ya lo se bel tebele wati lo tatu no lava le tula tasi usmel fa fonga tatu telefone ngana Britania. Ya ona toi fa wa toi le onisio tatu fa fianga. E vai vanga o val pokala me tatu ngale e va musika male aka ya ka apelo la ile. Ya awal fianga lo tatu atu tu te manga luenga le ni fu yaso. Da lo fa Samoa. Wa ule ne yo kas futialu. Awal suia ngila wa le kio. Aeva eva mai ina se fudu lima iva kolu Amo Radio Samoa Vevela a Radio Samoa Tasi lima iva tolu Amo Radio Samoa Tasi lima iva tolu Amo In this update, no applause for the Health Minister after addressing unionised nurses in Wellington. Some nurses turned their back during Simeon Brown's speech to the Nurses Organisation conference this morning. The crowd was silent when his speech finished. It follows numerous comments from the Minister condemning strike action as being harmful for patients. Brown says we need everyone to work together to solve workforce problems. It takes time to build those workforces. And that is the work that Health New Zealand has to continue to do.
A senior Labour MP suggesting Te Pāti Māoris sending mixed messages. Te Pāti Māoris Takuta Ferris twice attacked ethnic Labour Party volunteers who sign waved in the Tamaki Makaurau by-election, claiming they were taking a Māori seat away from Māori. The party says it hasn't changed its position on the matter after apologising for his remarks. The post on social media remains up. Senior Labour MP Ginny Anderson says the party's messaging is confused. It's been pretty clear from us and from our leadership that we're not prepared to work with those points of view. The Greens are sounding the alarm on regional job losses with another factory closure on the cards. Carter Holt Harvey is planning to close its Tokoroa plywood site with more than 100 estimated job losses. OG Fibre Solutions Kinleaf paper mill closed in June, and Carter Holt Harvey's also closing its sawmill near Nelson. Greens Regional Development spokesperson Scott Willis says it's absolutely gutting. In June, when OG cut the jobs, we saw people reapply for Carter Holt Harvey. So they were made redundant. They're now being made redundant again. Shane Jones has officially been elected as the Deputy Leader of New Zealand First. Many have already seen him as the de facto Deputy Leader, as he's second on the party's list. Leader Winston Peters says Jones has shown himself to be a relentless hard worker with unquestionable passion for the country. That's news. In sport, prop George Bower will boost Otago for their Ranfurly Shield Challenge against Canterbury and Christchurch on Saturday as one of 13 national representatives available for NPC duty. Halfback Cam Roigard will make his return from a foot injury this weekend for Counties Manukau against Auckland. New Zealand cricket coach Rob Walter is relishing the impact that pace bowler Ben Sears could offer in next month's home T20 series against Australia. The 27-year-old returns to the fold after missing the tour of Zimbabwe with a side strain. Walter welcomes the prospect of Sears' skill set. Pace is definitely an attribute that is key to have in any team of any format of cricket, I think. So to have Sears back into the squad, he's worked incredibly hard over the last 12 weeks to be back on the park. That's sport. I'm Malcolm Jordan. Malo soifua, o se fufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima iwatolu amo, se kia Radio Samoa. Hi, you've reached me at a busy time. Please leave a message and I'll get back to you as soon as possible. Lâu
te fia whaalongo ai, o te fia whaalongo ia I uanga balea. Ai o te vini e tu bea, wana ono leo malu, o te fia whaalongo ai, o te fia whaalongo ia I uanga balea. So close to you, baby, you know I'm trying, I'm so sad, deep inside, yeah, but I'll keep on ringing, till the end of time, baby, don't leave me this way, baby, please don't leave me this way, yeah, yeah. But I will keep on ringing till the end of time. Baby, don't leave me this way. Baby, please don't leave me this way, yeah, yeah. Ilang masinita ni telefoni, say to my eyes, say that I tell te bili at tu foi, tingao na wino anina, ola u telefoni wotiai lo aina. Te vini e tu bea, wana ono leo malu, o te fia whaalongo ai, o te fia whaalongo ia I uanga balea. E te vini e tu bea, wana ono leo malu, o te fia whaalongo ai, o te fia whaalongo ia I uanga balea. E apele whafonga mai ai nisi nao tātou musika le ne fo ia ole. A matamata le mua iau ngā luenga iau tiute mau whaiva ia te oile nao lo e ngā lue. Ia o wa whamai a fo le tilo ngā luenga le tātou wāntu no. Ave ta vale whamalo ati ia te autou ave ta vale malo lava le whai o le whaiva. Malo le ono sai malo le whamalo losi. Iau tau tiute ma ngā luenga le whea vea ina fo i o le mamalo le tātou wāntu no. Mai se nei ave pasi le mamorina o nei tamaiti a onga. Ave taxi. So se tavalo e mafuta mai e nunga le tautua le radio Samoa le rei te maleso. Whamalo te pokala me le fifia mai a te auto. Ia ele tu oi lava le whamalo ia te oe nalo e whenua i pia lau tavale. Io e wa afa le penisini. Ua taunga tātua le penisini wa antili e na e masau nunga le wala. Ia ongo sa ia. Ongo sa ilo loko ma fai le mo. Ola u telefoni watia i lau toia ina.
Ya saya badi si dau tatu faalinga. Leo tonu mai lunga tatu tatu le nei fo ya oli. Ya la mafere fa fonga ya email tupu. Mai se fo ini so pokala me fa ngasolo mo fa ingol va ya so lanto. Tatu fa silanga nei ole free community half day. Ole afia se pokala me fa bitoa ile va ya so nei. Aso tona I aso lua se fulu se tema ile se fulu le taiao. Anga ia tu le ile lua le oli ile no fanga le live chat lua fa ile lua ono mei lua fa le lua ono Mate Road ina Imanurewa mo le soifua malolo ina le lei ale male fa lo ina o nanga SS tau le soifua malolo ina epe ole Moana Connect ole Pacifica Health the Fono Langiola Services Pacifica Home Care maisi lava au nanga e mawhai o na whai ai I asiaki wha tausi mai wha pia fo I mani workshops po ni whala uloa o au nanga o le tonga whiti ai o I tu a inga ngase SS ia whatasi ai mawha mtalanga I waenga tau menopause wa ainga o le mai whatu po o le ngungu ai mai se isi ngase o le kidney whatu ngao o le kanesa siaki tau oloa po nifo po dental health o tui pui mai si lava o nanga e lei se tutongi talia so se tasi maua ia tatu spot prices mo nai tau mafa ai mai se ia nai tau mafa ia ma face paint nai whanau tau sia tatu whilo iai I le lofo le tua whaafitai Lazy tatu whaalinga le nei le cheesecake shop. Lau wharkeke wha mali loto maua so se flavor mo so se wha mai moe. Tanga ia ne loa I le upenga ta whailangi. The cheesecakeshop.co.nz mo se la e la tana ia oe whaapea se keke te fili iai. The Cheesecake Shop Happiness Bake here. Sa maangi yo keke le wharekeke. Avo inga iri kekele nga o angila u kama pese kama masera au ma ai wa umanga ya dai falinga na le wa tu na tu bole malo tato wa tuno tau tu na ma oi va la ma nge kel fa mai mo le fa ngol va yaso le fa inga le Kalesia Life Church au nanga ese ya tau na tatu wo ya ole fuli Ava pela te sila fia. E ni solo ainga e te tau ona anga iai. Le wa mai le vanoa le mo tantou wa vanoa le au maua. Ioi, ele wa vanoa le au maua. I te le toi mau fu le aso le aso fia, lus furu. O se tema, al se furu la tai au anga le lua le uli. Maua no fuanga, maua ma onanga le leia mo tantou. Fai le siaki ai tantou. Ioi, lono winga. A fa pela te watu o le ye o nanga ese ia te va ai o nifo se tu lo fa fonga le tunu so se tu inga mai ia ole ale ngase na te moi ava no la le te iske molu o te tonu I e ke alu te tonu I ia na e si le fia fo la ia le si a ke fo mai wa ia le stanga te e pe ko la pe ko ngola wala nga ke le lo la mai lai fa pe anga ia la malos ai ke ia fo ko mai e la wa va lai va ai o sole mai ali taua la tanga ata tu fo ila fale mai ta do tu atu o kase tumu to fa te dali le wa tatu titilo ia o nanga ia o le mo fa so so ni te mo tato o nanga te loi mo fa ona fa ili siaki mo le ngasi so se ngasi o le wa umana la watu ia te lo mai e mai si tatu fa le tonu o lo amata ona tau paru mai susu ma ai polis ia anga I ai pole ale me ma fuinga fa le kunga ko lo fa le tonu tatu nifo ia pole me ua fa ko afu mai le ayor ku ala male ala ya wai so ai da so in me ko ingma si do makua fa ya kwa so ya oi so kwa le me ai yo po ngai ya vai ngai aka le mal fa do malu si va kwa nga wa ile alo wa fakia kulia alo wa siakiang ile pa kwa wa makanga ale fa kwa ka ini mas fulu la ongos fulu ko sang ya wa umanga se email pi ko ai fa kalia ka kongi fo wa umanga
ngā be whai. Ai bai, awa noa la ia, leu te wha malo si atu i ato oe. E te alu e whaile si aki. Te ele au unanga ese, leu o mwhentu ina mai mo tātou. Ile soifua malo roina, ai fia ola umi, ai le awa noa le mo tātou. E leo se tau whaafefe au le alofa. Ai fia ola umi, awa noa lea. Ai fia ai alofa umi si au kaukonga, lea. Ai alofa leo whangau, awa noa lea. Awa ngole mo kakau. Ai lo fai mai lo mo koe paru aku lo fasi uru ai le alo vai fa mai. E ole va ben ko uru ka ko ngi fo, va ko fo. E ai se. Ya malo lo go sai. Leo as fruiva minuto te ele tu la tasi. E vai vanga mota tole nei fo yaso malo la volta wata malo fa malo lo singa luenga. Vi o muri vai sa fata. Si o me. Se mai nei tato musica le nei fo yaso le matango fio le sul malela. Au tau de tanga me lo matua I fafo.
Taslima iwatolu amo. Calling all parents and caregivers of toddlers, tweens or teens. Are your tamariki fully immunised against measles? It's a serious and highly contagious disease. So, now's the time to check that they've had the 2 vaccine doses they need for full protection. If they've missed one, or both, it's not too late to catch up. Book their free vaccination today. For more information, visit info.health.nz/measles. Le Mangere Dental Center, le fale fa imifo fa amoimoina mo oe malau aina. A whaiu wha le tonu o loa, vige le Mangere Dental Center, mo se wha talanoanga. E te mawaile au whaingaluenga lau fufonga fia, e so soani mo oe. Tau mo fia tonga fitika, la tau te tāpena ina quotes ala Winsmale ACC, whaia fua wha talanoanga, mo le whanau la iti, anga e is full value tau sanga. Vile mai loa le Mangere Dental Center, o iwa, lua fitu lima, fitu lima fa. O iwa, lua fitu lima, fitu lima fa. Besa Joane Totono le Mangere Town Center, ile tua le McDonald's. Beta Drive Doctors, ile tau longa fa tau I Mangele, fa pia manrua. O le vainga o so ngase pe amana o mia. E fa tino e fo I matupui pui o le whana witi, o tupui pui la COVID is flu river, mo I lato is flu tau sanga malunga atu. Fa pia matupui pui o le flu. Ala au telefoni, 255-25 mo so vanoe fa tino ai nei au nanga. O fisa fo mai I Mangele I taftafane o McDonald.
a Manrewa e taftafane o le Falitusi po le Public Library. Peter Drive Doctors Clinics. Talofa Samoa, o Atishna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai e New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa i le o valu o tasi o no valu wha fitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. Bread of life sent down from glory. Many things you were on earth, a holy king, a carpenter, but you are the living word. Say it now. Come on. Talo falamba tatu tudu sambo ile ne fo yaso te fifie fa filo ayeti oil tatu pol kalame masani ole areto le ola ile ne fo yaso malo lava le soi fu mluia ole momoti mo te fa fa upe mo mua fa pea olo o tau tino mai ele nganga e o esenisi le fatu tua i tau sanga amuli la tau te fa longo i nganga e fa se ole upe mo ile aso le nei ole nganga tau fa se iaso muli muli. O le tele yo la puta inga o lo il tuspa ia e fata tau ile tupu tele o mene yo nganga tau fase i aso muli muli. Aso muli muli no winga o aso o tatu lata lata ile ngata anga o mea umalava ma le afio mai o Yesu e peo na oa o le tuspa ia e le fai fai ai pea le nei lalorangi e fai u le lalorangi e fai u i taimi fai ngata e le ngata ile o le afio mai o Yesu ia ile lalorangi le nei. To tele foi la ia tangata le mesili nei no tia o le to tele o tangata fatu tua matali tonu ile tua o le ali liu ese mai ilo lato fatu tua sa yai ia peonga e mai tau i nei aso e ai kei me ke vai aku tangata sa fia ile tua sa kari kongu ia o ongar kuspa ia e ke koe vai ua ese ale me o kari kongu iai ia ma ua ese le me faasanga iai o lato golanga e mafua mai ona ole lapata ingal tu spa ia ole vonga ta umai ole makwa ma losi ale melea ole nganga fasese po le fasese ina ole afia ngai matangata ile lalolangi ia itaimi mulimuli ia mai se foi vai tau nei o tatu ia o fata ta inga e ia ile por kalame sa tau fa nafi ia utango fai kwelsin ka kalanga il mako fenga luenga male kalesia e winga il lunga ta upenga ta failangi e winga me foi le ole AI ole por kalame foule pe am nei male lua tau sanga wa makonga introduce mai wa kele tangata u fasenga le wa mafai le AI ole artificial intelligence ole se me foi le mafai onga fa fau tangata lungo ile internet e mafai ona fase se ina itangata le ke va ai e mafai onga fa onga lo leo fa onga mo falling ke kaukala mai ai le lo ele o le mea mangako le tangata leo ka ngo fa onga lo wata fa onga mo lo leo e kaukala maki van ko o ele tautala mai o ele ku mai ai le lo ole por kalame wo umbonga fai lungo le internet le la tele video fa pena o fe passi ai solo tangata ona fila sa tau fo ilisi video ole atala ole audio e fa tau sto ino velo la wiloa mai longa lona time o Pilgrim e fa tau ile na tautalanga o Pilgrim le te fa longa kule le o Pilgrim le sa la unga mai ma fai mai langa onga e la unga e against ilisia o onga le tuspaia e fou le fa longa kasi ala va longo nga fa ku si usu sa matalo no ke lo lava ele o Pilgrim mai ele o se talito nunga le a Pilgrim wa ka masangi fa longo ya Pilgrim mana o onga mana la unga il fartang e makwa ese ma o onga i wala unga mai ya fa ke lo mele o le me fo o fa il tangata mele ole ai fa unga nei tangata ya ai le
ua tele tangata ua shia inga le tautalanga le Billy Graham o le leo Billy Graham le tautala mai a maka upusili le la unga mai o se maka upusili makua ki ke lava ia o onga le tuspaia ia kasi al falongo tangata masani ile o onga matal tanu fa Cristiano Billy Graham ele o Billy Graham le ki falongo ki le leo ai o le mangaku mal fialo chile au mai o me ka fa se o le fa no ua alu ngai le video le lunga social media ua fia afe tangata Cristiano le lalangi wala ko ngaku sa wala se mele mai le ufa wala unga mai au nai longa le tu a le upula mo o le asol nei o le faingo fia yo na fa se ina o tato pe afai e ke le mafuta meta o nei me momua faingo fia fa se inga oe pe afai e te le mafuta mafaitau le fionga pa ia le tua ia sonei melo ngalua fai ngo fiong fa seinga oe pe afai o se tangata e ke le to anga ile lotu a wa foi la lo walu lo ke fa longo ile o ingol fina ngalo le tua ma le melo no tolu e fai ngo fie fo o nga fa seina oe pe afai le na fo it to anga ile lotu a le loku nga ke alu ia e le o awa o inai le tulanga mama o le upu ale tua wa ke le fo isi loku wa kuitanga tailot wale o inga le tulanga mama o le upu le tua mamata upu sili winga ile tua ai wa o inga kasi ale meka ukalai fainga taulanga fainga o ia mea fainga o ia polokeki fainga le meka unga fai ai wale o inga le tulanga mama o le upu ale tua le upu la mo le aso ngei ai fata malai me ia vaenga ia tolu le mea le atupu ia ki oe o le stangata e vave o nga faseina ia o nga msese o lo anga ima le tua fa fitai ma tu lo le nei vai tau le anga ima o le tele o meta u fasese ale matala i mato e faseina i mato fa fitai Yesu amen. Yesu
pole pese pele whafonga mai ia vi ia lava oe le li. Ia pele whafonga mai ua wha mai atua li tātou poklame nao le areto le ola wha le nganga mo tātou. Whautai ale loto I le li o maua le avanoa e tātou te whalangolongo ai upo le fionga le tua. Leango le suru le o tātou vai ma le malama I o tātou wanga. O taimi fo I luta ai le sāwalinga ma o mai whita ma whingata. E popole lo tātou loto wa le mautonu o tātou tangata. Wa makanga vevesi ma le mafufau. Ai whaftai e le emo le upo le tua e fsosani mo tātou. Ya, walo ka mafufau ni wa vakulu po foto. Walo ka mafufau I whaamaulis au whaleanganga mo tātou. Lango le tele I olu I tau o leo langa. Tele I o mea tupu. Tele I o mea ono a whaina ai lau sāwalinga. Whai mai o mea ia e avea ma mea whaalawe lawe ngō fie lau tamu. E ngama lau sāwalinga leli. O mea tupu leo langa nei. Ai ole anga whaaftai leli. O le tātu whaalongolongo I upo leli. Whaalongolongo le fionga le tua I tawala maila na uwhinga ruenga. Sunga I whaafenga inga. E momoli atu le iat o au mai ati au. E tā pēna ma whaamalasi au e pēr mō tātou. Aola nā whātia le tātou whōlau. Le ia se si mea tātou te tapa I tāpa I le li. Ai le whapea fu I au mai whawhitauri ma whingatau leo langa o na tātou ta tapa le I le li. Le ai. Tau aha se iei se taimi o le aso. E te mana tu na tuai mai mawhau whau le lofo le tua I ante oe malu ai. Mai lei tu la whatai tainga o le sifuruluanga le tasi. Ia, e te nofono whare whale ia e sero mawhau whau. Te nofono whare whale I le whawhenga ruenga I le tangata I te awa ita. Te ua tue wha manatu maini me te le fia. Ai ole nai tu la. E se le mana I e tāpenanga I wha marisi au ala whinga ruenga le tua ma le awhionga le le. E awsio sani te le mo tātou. Ia whawhteli whawanoa ino lau taimile nei aso. A o e manatu natu mai mawhauwhaua I le awhionga le li pēna iri pokalame la reto le ola mo tātou. A tu e maua le si whapoponga le pokalame le aso an tai au. Pokalame le malu o le tai au. Leo se vali mai le vale wati leo te se fulma le fitu minuta talo le tula lua. Talo tula lua ia ona se mali fo le fofa se lau. Le to faya fonga mo se manu francisione. Awale to avino tātou pokalame. Christina Taruvasa fatalo fatu le yaso, malo si fumoria, ia malo fu langi mama, George, Emilia fatalo fatu, fata lava tai, io evi ia lelei, tuna afuamua, fatalo fatu le taiau, ia le fo ia oli, malo le mafuta mai malo le sai, ia ma to telu le to le na va ia tu pokalame, ana na fia. No matamata la le pokalame fo ile ale aingol fatu tu ile tu sa mo utasi ina wa mai al fatu tonga to te li ona fila na tau ma vai ai mo tele luas fu ono mata fale malanga tu fafo na wa tu lango ia ma tu foi ia e fia awai le fainga malo al fainga palota ma no fo yanisi ia a ila to sa no fo si o mo fatu tonga onisi fatu malanga tu fatu tonga o matamata la pole aval fa ma vaenga fa ma vai ia le vaenga fa fa tu ile tu sa mo utasi ia ma latu a mata fa le lu se fu mole no malanga tu fa foi Australia America New Zealand o e foi o America Samoa ona pola no utilo o kai o le telo vaenga ese foi le pe la nei ese uma ia mo o matafali pe ese uma ia vaenga o New Zealand e atu ila lango au ki lani Hawke's Bay Christchurch Wellington o isi a pitonu ia tatu New Zealand no vai na poto tele fa pena foi a Australia e a ole pena America yo to tele ila tu ona pola na fele fa ma vaenga ale vaenga fai ia ma ila tu nanga ia tu lango ma pongi fot fa mo ne fa tonga ila sa nafi e se la le matango fio fa ma vaenga ila uia tilo fa ile avor filo inga fa fo ile avata ma vai ia ole abala na tapena ina le ava fo ile
ia mo tungasi ele ni tungasi ai mo sele ta pena ina ia le avale na ta pena e umalanga alla mo tupe yo alla ia wa uman fa ta oto na ia o nei la ni ta pe ia wa ngai mai foi ia fa malo le to tele la ila to ngala tala lo to tele la to tele mai wa to yang mai le to tele la to o to ina mo lo ma tu no wa ia to na po wa le va ke nga malanga o si to ina fa mi na o ai fel palota no fo ia le ia ai mana ia mo fo le va no ta fa ai ngai mo ia na o no fa nga palota ia mo fo e lango ta to wa ta penanga tatu watunu ia ai wa mo no esi tatu ai ngai Samoa o va inga de leile na o tilo wo uman fa ta oto na batau pe fo ringa maila o le se mai al fainga malo fo tu ton o le wo uman fa ta oto ma latu alanga ina latu ona batau ile mamalu le antunu ile mamalu le antunu ia le ala wa tatu tilo le wa tu lai fa nga malo fo wa mata fo yona fa nga solo la to pokalame le nai fa fonga yai wa mata na tau amata le tala tu pepe na mai tatu tala mu Samoa ina ia mafai ona mo se tupe awa ia tangata fa nga ruenga le tunu ia ona fa ta otolo le o le tala le tupe la tu al fa nga malo fo awa ia fo fuanga ma pokalame o lae ua amata ona fatati tia le whainga malo faulan tau. Ai, o te talo ai il pokala me mo tato. O le u fata auto. Fata auto ia fuafanga lantu le whainga malo. O le to tele lato. O le lawa te pisa le miliona, te pisa le vaalele. Mai le taunu, le taunu. E ala na le taunu o tatou. A le winga la utala le tau mori atu. Taimine, matatu tu fatasi. O ai le whainga malo tu lai mai. Tongi le tātou maa lango, a le iti me tongi lau te talo, o lau te talo le nā, o lau maa le nā whailo, ia mo le tātou whainga malo leu tu lai mare nei tei. E le whape fausia roma se aso estasi, le ai. E le whape se ea tu loa, le lei loa, so se suinga e ia le amata patanga malie, e amata mata e le whape atu loa ngau mata le la au. E atu loa amata na fau, wa ai, whawhewheo na whaatino, whawhewheo na sosoo, whawhewheo na whaauau. Ia, e alua wa atua le tausanga, lua tausanga. Ia, wa amata loa ona le lei mea uma, wala le mana ia. Ia, o le au ngale na, o lau te talo. Ia, wani tatu whapeana, e le taunu le na waalele, e le taunu le na miliona, e le taunu na fufuanga. O le manuia mo tatu tangata i Samoa. O le manuia mo le lautelo tatu ainga. Ia, tatu whamuria ma, mo le tatu lo whaanga whainga malo fau. Ai mai se foi suia fai pole. O te tai o le tuangai ma le vaenga whai pupuia i le ia tau tangata. Ia o le tai o le sap. Ia masuia fai pole uma al tatu watu. E uma le whainga malo uma. Ai so o a tatu ainga i tatu me fai. Ia manu tele le vanga le uli lo to sfuma tasi minuta de tale o le tu la lua le tu le Samoa suma limba tolo amo malo la brangalu loe. Oi fai le mula io le nifu yaso. Fa
Sina tata umay lumafay fai lumay ayulo ulilo aina otingana itu avina ingalo ya oi baby utile yo Ulimafayo na ulimatalo Fufusia ilangona Ganganamay Sa upu'y famanuay Pea aluelesuyay natu Neingalo ya oy Wa owian di anay lomay uliay Oje masalo wa ogtumay Ungaluweng ay fight lohay Iyo'y sayay Tiling ang anay Ayulo ulilo aina O tingana ito avina Ingalo ya oy Baby utile yoy Ulimafayo na ulimatalo Fufusia ilangona Ganganamay Sa upu'y famanuay Pea aluelesuyay natu Si fonga male zonga ya J lua valu pere fa fonga ma yai Leo te fa minute cha leo late to lai lua Ya mana te olunga fu si tau jumo sa nanga mole malu cha tu wa tino Ya la cha tu te felo le asa ta ya Ilo fu mole anga le yo le cha tu matai si langi Ya monu te leina fo fanga mala single ni yas Vai se to maftanga mole to fa ya fonga mua se manu Francis yone Ole tu ole mas tu ama Sunday read Samoa pe ona ia na fa sa longa ma po klame monta tu longa tono ni fi yaso La voce tu sa nang ole tau te mali lo fa fonga le tu ona Ya suatu vai malu i po ngai lo fina lo fa manga lo se le vai mai Ya lo fangi le tu te manga luenga le yaso Ti tu ona nei soi fu ma ia manu ya Straight hit. Let's go. Hey. Yeah. Woo. Let's go with the music. Move on. Hey, hey. Move on. Hey, hey, yeah. Tu mai le musica. Le ausulu ie malato tanai ulala. Piccole presse
Radio Samoa. Tae Maria, o sa vainga lenei telefon moni ni tae au mai a tero New Zealand. Lenei sa lulus fulfitu se tema, wa sembre lu furima, fa funga mai am. O tau fia na maro mo ste mile tu mau ini so vai te manga fa va malo e pe ona mara ia ni sila nei. Ono ni fam talanga tangata ia ni fa salanga mo ai fa tu vevesing. Ai po sa wanga ia mi on fa ngari sa la tu vai tama ina mai tu no fa fo. O le tūla whono tau whaofi to e teu o vai tamanga, the Adoption Amendment Bill, o whola sia I lalo tau urumanga whana nate. O la tauwhi ai vai tamanga I tunu I whafo e reisi saunga re mū, e peo nā lo I lalo ni ngā senga o si tseni, ma whemaranga I ngani sila. E se mata aupu pitolo te mai sa whasala lawina, o si teini I titi sa vai tamamai sa ave ele visa no whailona ainga fōu I ni sila. E ulava o le ainga sa suina leo leo, I le fela awa ia whasau tula whono tangata pole people trafficking. Sa maua e tangata whaingarua ngā whapitoa mo ainga po social workers, masuia o fisa I ni mta uponi tamaiti sa whapolonga ina I le whaione whea au te tono ainga. I ainga sa whaia mai, ni vai tamanga, e lato te aveina tu tongi mai I tupolanga televon. Ma mātua e lato te vai tamaina mai tamaiti e o tulawa I le taitoa se fulu. E suenga na mta ngā ruenga o business ma ngā ruenga sa tā wai. O te maiti matupulanga maru tu euru whare mai New Zealand ine vai tamanga I le moni. E maurunga te tūlanga I lamatia I sa wanga I amionga whaungali. Whapolonga ina e whaia whiau. Matiu te tono ainga. Whapemali poti sa wanga pa itino. Whatala le iai, ma vau ia mai le awa I ao onga. Ini whamatalanga sa tu ina atu I minister sa lapata iai le lau tele o le whawhitauli. Ma fianga mo I lato e whaingofie o na whavalea e o iai. O se tasi o mata apu sa taula ia lele Jodi Sila, o se teina talavo e nā sumal tōtou sanga sa ia longo le mata ngaluenga o tamaiti. Sa tau sia o ia wapeo se polonga ma se tei whau. I le tosu malilimo manua, I lona tino. O mātua sa la vai tama ina mai sa whasaleina I sa wanga, ma whasala I le whatapui, a e le whasaleina I le whela ua ia whasotula whono o tamaiti. I le whorofaleina o le swinga, sa whaari ai le tamaitai minista alongolango o whamasnonga Nicole McKee. O whamasnonga I tunu I whafo I ruru ina vai tamanga mai se ainga New Zealand nei. I le masa ni ana sao fia ni whamaumongo so ringa tula whono o mātua, ai po whamaumonga mo puipuingo tamaiti New Zealand nei. Ma ia whai ai se whati te inga ia Joseph Aunga Matamata. Le sa whasala e sutas tau sanga e whatipuipui le luafe marilu se fulu. Sa iaini ona whasalanga mua mua e whatu bevesi, ili teimi sa ia vai tama mai ei tamaiti to tolu mai sa moa. Lea sa ia ave I tuare tamaiti te sfuluro te usanga ma lea onga, ma whaalafi ia na whainga ino na whaalia, o ia toi whafo iatu lea tamaiti ti le tunum. E whai tau sanga o whai maloka lea tamaiti ti mwhapolonga I whea o e whai le whale, ave whawhai ngā ruenga re whatoanga toi masani, o na le whai e entong fitinga whafo mai. O isi tamai te tōlua sa susura e se ina o whee e lunga le pā maulunga e si o mea le whale I le vai ruanga o le pō. E si lia ma le whasful pasene o tangata sa pālota ua manatu e re tau ia New Zealand o nā mara ia se stete whaavaina o tangata Palestina. E pio na mawai I se whaaringo langona muli nei a le lei tio New Zealand le Radio New Zealand Read Research. O le asionga fua sa whaiei se whai unga le kāpeneta I fōfuanga whasua mālo I se tūlanga o tuwai winga I se stete, ai o lo nofo pongi sa pēra tunu po lea whai unga. O le whaaringa o lo ngona muli nei sa sue ai le whaalo ngona o tangata I le amara I o se stete, ma le taliato le malo I le tawai gasa, I se whaalo ngona la tele. Sa whesiringi ai le awhi o tangata pālota, pēra tau ia New Zealand o nā amara I o se stete o Palestina. Ma whailo ai o le whasfulurua te si mali 5% sa alato I o ina. Lufururua te si mali 10% sa talia le ai. Tosu malirima te samari whapasene za whalia, e la tau tele I loina. O whaeloa ai fo I le wharingola ngona o le tosu tas te samari te spasene wa la tau whalia, o se tūlanga le I le sao, tosu tas pasene la tau tele I loina, ma le se fulu te samari lua pasene sa la tau whalia, e te tau le malo o na tele atu, se langola ngoina o Israelu. E te samari lua sfuru afe tangata sa wavali le taulanga o kilari le stonai, e tā pai le malo e ati le whaia ni whasalanga ia Israelu.
O le whaiunga na malo New Zealand I le mata upo le forfolaina le minsta o vai fafo New Zealand va wasa mane Winston Peters I New York I le vas fo I le tuo fianga o malo fatasi. O whiriwhiria le malo I se kulupo e tō valu mo le o foina fautuanga e tusai ma fautuanga mai le soenga. A le komisa le malo I sa wanga le malo ma e ka le sia po le Abuse in Care Royal Commission of Inquiry. O le kulupo le ata ia e alana rua kere. Leo lo avea mata iulu o le no whanga o le tuiora. Leo fisa maoni mo tau tua I soifu maloloina, ma tau tua lau tele le I tulangi o Taranaki. O isi sui o le kulupo lo a fiai ma le tina le fionga ia moe a Pulu Francis Tangaloa. Le sa whaola tia mai sa wanga le tau tua le kare si kakoliko. O ia le lua I tangata sa whaola tia mai sa wanga I nia mionga whao ngari au lai tiki. Sa whaia I ese whelela e fito a fito na tau sanga. Sa whaiara no mōni mau I le ilulonga le komisi li tau tua le kare se ka koriko. Ma au nai le kulupo lango tangata sa whaola tia, tangata te mamai al komisi le Survivor Advocacy Group of Experts. O le tamai tai minista ngafa maritali le malo inesio suenga Erica Stanford sa I ta ua. O le kulupo e vaenga le tele o le maramalama. E au fiaim tangata sa whaola tia mai sa wanga matangata lango. O iso le toa varu I le kulupo e awhi David Crichton sa a fia foi I sa wanga ma le mōtu sio so tanga malananga nu. Valerie Tan, le forma I mōtonga fitingo ma fau Gary Williams sa whaola tia mai foi sa wanga. Paul Gibson sa avema komisina le komisio e su e malo ma le urai komisina moa I ar tau o tangata e ia a fianga tu mau. Helen Leahy, le ofisa sili mo le ofisa le komisa le whanau ora I le motu sauti. Melinda Surti, le ofisa sili le ofisa tau si ainga Caring Families Aotearoa. O Tangaroa, ua vea foi masoa te fono le fono whatonu o whaalongono tangata sa whaolotia po le Survivor Experiences Board. Ia taro talonga o le tamaitai a Mirarangi Paul o tapai nātu nei I laura kapia le Black Ferns a New Zealand suia Amy Dublizzes. Au tapai nātu mo le talonga o le semi-final makana te le taparasangari po le Rorangi I Bristol I Engilani. Dublizzes sa wha manuria le toau I le talonga mua ma se pania ma ua le mawhaiona tue whaona taalo. O lona tu muri ese ma manua wa fiai longo I polotu le mapu atai I Silver Brunt ma Teresa Stefano. Wa tu uai na o Stacey Waka, le tamata I whaapitoa le tūlanga o ngāra tonu, o le leini tua. Ai o Paul em whauna ta alo I tūlanga ese le leini tua, o le a sosani e tau tū mā ma iere whaafitauli. O se te whano, sa le I pasi le whaapasengana olo nolu sa whaia le ta alonga ma Afrika Sauti Ara sa, ma ua fōringa mai e le mwhauna toi ta alo le tamarasanga atoa, o nor sifuma le ruaso whaatupula e whaasa aina toi ta alo. Ai o Brunt, sa afia ia unga murimuriane mai whaalua na te alo naulu le tamarasanga I le ipo le taimi o le tamarasanga le taalonga murimuri o le lato pulu ma ailani. O Paul e suma le rua taalonga whai teoria sa ta alo ai mo le Black Ferns I le tausanga rua whai male rufu tolu sa manu malo I le toui o le tanga ta alo rua e o le tausanga ale kapi ale rangi. O whawhita uli o whawau le leanga I tamata alo le tūlanga awhare o Blacks I a Noah Hotham. Wa le mo whaiona tue te alo le tamarasanga whawau malo le Rugby Championship o no le ngawuro no vai. Sa taere po na iwi le titi o le vai Hotman, po le footballer, ai whato a iwa minuti o le taalonga ma Afrika Sauti le stona I Wellington. O se I tū le marui o le manu o Hothman, o lana taalonga mua fo I le o tue te liwa I le malai na wa a fialon te puvai le taalonga le o Blacks ma wharani a you lai. Sa ma fo ona I misia I whasolonga I tolu mua le tamarasanga le Rugby Championship. O le asonga fua sa whaiai le tau tonga I le tae o le pona iwi o le vai, ma o le mwhana tue te alo I talonga te toi o le tamarasanga o Hothman, Cam Roykard, ma Cortez Oratima, sa ulu ai whiwhili o ni tamata alo awhai le au, ai o tau whai manu noa oma, sa ma whaiona au inatu I a Finley Christie, ai whaale o leo ia Carly Preston. O ia re whamua le whai aonga le o Black Scott Robertson, Roykard Maratima, o la atu e taliu malai, le isa la atu talonga ma le Wallabies Australia malai Eden Park, I le vaso asau, I Eden Park le au kilani. O le tamaitai talo la kapile tulanga lusia le au Ferrani, Excel Bartholomew, ua a pili lona whasalanga mo le suma le lua talonga e whasauna tue talo, I lona uina, o le limo se ten talo le tamarasanga mo le ipo le rolangi. Sa te utilo e Bartholomew, I a lona uina o
ifa weifa o le awa Ireland i le ta'alonga le quarter final i Exeter ai o ia to e pili fo i le tele o le umi tele o le faslanga le e somare ono masina le umi o le kapiteni Ferrani i amana e Fereu o fasala fo i le mfana to e ta'alo le ta'amasanga atoa ona sana po e fasala tula fono ai o lo a pili fo i le faslanga e tolu ta'alonga. Sa le longo ina i Dame Nolin taurua ia tungalunga patino teine ta'alo le Silver Ferns e winga lan te inga. Sa ari mataita ina i le wha malolo se whaia onga e puna ia le malama maanga. E o tula vale tō fitu e teine ta'alo ma teine tuaia lau ne te polo le Silver Ferns o ine. Sa o i le ososio teine ta'alo le ne te polo ni sila le tō sangrein e winga so lato whaalongona le saonga le mo. I le sio mianga o le au ma wha maoni e iai le wha lilo ina. Ai o se mori mausa i alongo le Herald te whapea, sa i wana ina amata whaia le toilo i longa le ne te polo ni sila. Ai whato alongo ina i le tamata i whaia o ngai a taurua, i nei atunga lunga i a iuni, ina ua mai a le toilo i longa. O te lanoanga lo wha wau se tūlanga e mautino ai le saonga le mua si o mianga le au, ai e ele maanga o lo tū mau o na leo manino tonu pe ai sea, i teine ta alo. Ona iai lea whaalongona le saonga le mu, ai ole a foi le sota ngama taurua. Sa te ina taurua ona whaari ei sona manatu e whapena foi male asosio teni ta alo. Ne te polo tala nao ne aso se iu malau le nei mariana tinu. So i foi 24 hours a day, 7 days a week, Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz.